please 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 sabar, mana audio? Disable all music for streaming purpose. Yes, on. Udah. Hampir copyright pak, gila kali. Tiba-tiba tiba-tiba ada lagu. Bentar ya pak, kayaknya suaranya bakal double, jadi tak kecilin dulu. Audio device aja. Dah. Siapa tuh? Udah ada. Sabar ya, aku iniin dulu thumbnail. Nah ini dia thumbnailnya. Yes, save. Lagi niat nih buat thumbnail, lagi niat pak saya pak. Lagi niat buat thumbnail nih. Biasanya mah thumbnail cuma foto, tempel teks udah. Kagak usah ngapa-ngapain lagi. Halo dek, oh iya sekarang halo dek. Sekarang halo dek, tadi halo bang. Dua-dua ya, saya dapat gratis, makanya langsung gas FIFA 22. Karir new karir. Soalnya kalau PlayStation Plus dapat gratis. Current squad. Tentu saja manajer karir. Bisa mabar gak itu? Bisa, coba kalau ke Xbox gak tahu dah. Lo Xbox kan? Kita coba bikin pelatihnya dulu ini ya. Buy one. Kalau sesama PS bisa. Cuma iya PlayStation bisa. Kalau Xbox kagak tahu dah. Bisa crossplay gitu nggak? Minal aidin wal faizin bang. Ya mohon maaf lahir batin Mas Viko. First name-nya Pebiola. I-nya 2 seperti biasa. Last name nih, bio. Dah. Count negara FF Gabang. Waduh, saya tidak main FF lagi, Pak. Dulu main FF. Oh, Indonesia jelas. Game apa tuh? FIFA ini. FIFA 22. Kan ada di judul, Pak. Oke, kita buat mukanya dulu. Yang mirip gue kira-kira yang mana ya? Ini rada tua sih. Ini terlalu bule. Ini terlalu jiper. Ini ada kerutnya gitu. Ini terlalu gemuk. Kayak ini deh. Ini gak sih? Yang rada ini deh, yang rada kurusan. Gak ada ya, sudah berarti ini. Gak bisa crossplay. Oh ya. Iya ya, gitu susahnya pak. Kagak bisa crossplay. Emang Xboxmu Xbox berapa, Sya? Mungkin ini tonnya. Mata, sebenarnya mata nggak perlu sih, cuma ya bolehlah. Biar lebih mirip. Yang rada belok matanya. Nggak ngelipet juga dong. Nggak ngelipet atasnya nggak ngelipet. Enggak, ini terlalu ini. Wah, harusnya apa, Xbox One. Oh, Xbox One. Masih bisa online itu, Xbox One. Lu ini beli yang ini, Game Pass itu nggak? Yang dapat ratusan game itu. Xbox Game Pass. Alisnya tipis banget itu. Ini kali ya tebelan ya. Oh ya ini deh.
Hidung saya pesek. Cari yang kecil. Ini. Mulut. Masih. Oh, masih bisa online ya Xbox One ya? Yang nggak bisa 360 ya? 360 udah nggak bisa ya? Ini boleh. Cheeks-nya, aduh. Pipi juga coba. Kayak abang-abang kayak gitu mah. Nah, ini dah. Chin. Bikin double chin gak ya? Oh, enggak ya. Udah, jangan terlalu maju. Yang 360 udah nggak bisa kan? Sudah di yang ini aja. Rambut. Nah, ini dia rambut. Pakai topi apa enggak usah ya? Kok kayak cewek gini sih? Hah? Kenapa kayak cewek gini, Pak? Ini enggak. Kayak enggak cocok. Masa pakai shawl sih? Jangan deh, yang medium hair aja. Rambut siapa ini, Pak? Aguero tuh ya? Medium kayaknya saya ambil yang mana? Bagusnya yang mana ya? Ini kali. Tapi gitu banget, Pak. Ini. Duh, terlalu gembang. Ini ngedit gini aja lama banget ya. Dah gini aja. Hair, facial hair, jenggot kayaknya nggak perlu. Apa perlu ya? Oh, boleh deh jenggot. Face. Udah ya? Udah semua. Tinggal outfit. Nah, di sini saya pakai kemeja atau pakai apa nih? Ini ada luarannya kan? Nah, luarannya itu ini yang bawah, yang atas dong. Nih luarannya. Antara pakai hoodie, terus oh ini ada klub jaket. Oh mending ini aja ya, tracksuit ini ya. Kayak ini model-modelannya Jurgen Klopp. Iya gak sih? Boleh lah. Bawahan pakai yang hitam aja. Ya, Jurgen Klopp banget ini, Pak. Aksesori nggak ada, kaos kaki pakai yang putih boleh. Sepatunya ini kayak Adidas ya, Adidas bukan sih ini? Udah casual aja gitu, Pak. Continue editing dong. Udah kelar, berarti udah gini ya. Nah, advance pakai authentic. West Ham United nih dia. Anjay, live lagi, iyalah. Saya dari tadi siang live, Pak. Mas Fikri. Pound sterling jelas. Enable financial takeover, receive an influx. Oh. Bisa ditambahin loh. Apa namanya? Tambahin 50 juta boleh kali ya. Tambahin 50 juta. Ininya loose aja, nggak usah susah-susah. Ntar kalau mau transfer pemain malah ini. Stadion nggak bisa. Legendary deh. Atau world class dulu deh. Transfer window enable, dah advance. Ready to shine. Ya, thumbnailnya gimana? Keren nggak thumbnailnya? Saya lagi niat bikin thumbnail tuh. Biasanya kan thumbnail cuma screenshot, habis itu kasih tulisan gitu doang kan biasanya. Lama amat bang, apanya lama? Lama apanya Mas Fikri? Fikri itu siapa ya? Lupa saya. Udah seminggu. Udah seminggu saya lupa Fikri siapa. Pokoknya pada pakai 2 akun aja. New karir West Ham. Gini kan tulisannya, jangan sampai salah nih. Nah. Mudik Suflon. Oh iya, ini Suflon. Mudik.
Ya, gitulah. Warm welcome to Ini all. dia. Without further delay, we are pleased to Press conference. your new manager. Press conference. Apa? Conference. Press conference. Inggris saya hancur banget, Pak. Ini pre-season ya. Pre-season. Orang price-nya paling banyak kok, 8,5. 8,5 juta. Mantap ya thumbnailnya. Lu nggak ini, coba bikin inilah video YouTube. Kita lihat pemain-pemain dulu, santai aja. Masih lama, masih jam 7:30 ini. Randolph, ini bakal jadi kiper utama kita nih. Real face-nya bagus loh. Martin, ya gila udah 35 tahun, Pak. Ini masih muda nih, kiper nih. Tapi di loan. Areola tuh kita loan ya. Masih di ini ya. West Ham ya, Areola ya. Buset, kipernya banyak amat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Fabianski. 6, buset. Gimana sih? Hah? Berarti ini aja deh. Ini kita add to transfer list. Udah tua juga, nggak perlu. Saya nggak perlu orang-orang kayak gitu ya. Bisanya Twitch kayaknya. Oh iya ya. Aku juga tadi ngeliat live di Facebook. Pakai ini ada apa? Ada websitenya lagi deh. Apa ya? Craswell. Musaku. Ini dia cuma rotation loh. Udah 27 tahun masih punya has that special something. Berarti masih bisa berkembang tuh orang. Diop masih 24 tahun. Saya jujur ya, nggak terlalu tahu pemain-pemain ini, Pak. Pemain-pemain West Ham. Halo Bang 6062, bacot bener-bener. Diingetin mulu, gila. Gue main PES. Itu udah berapa minggu yang lalu ke Bantai. Masih aja disebut-sebut. Bener-bener 21 tahun 72. Udahlah ya. Declan Rice nih dia, pemain kesukaan saya. Real face-nya bagus banget, gila. Declan Rice. Lihat mukanya deh, mirip banget kan. Mark Noble, udah tua. Siapa lagi? Ben Rahma. Oh, ini Lanzini masih di sini ya? Kok masih pada bisa berkembang gitu sih? Udah 31 tahun kayak pemain muda, Pak. Masih bisa berkembang. Coba kita cek email. Ya, ini mah cuma ya ini doang. Formalitas buat oke. Ini bagus nih kayaknya nih. Development plan aja ya. Saya mau tar dulu deh. Saya lihat formasi tim ini dulu deh. Berapa formasinya? Nggak ada lagu jadi sepi ya. Kalau formasi, udah bener sih kayak gini. Tapi ini dia center attacking midfield nih. Ada Vlasic. Lanzini tuh gini kali ya. Coba kita bandingin sama si Lanzini deh. Bagusan si ini, Pak. Bagusan si Fornals. Ada Ben Rahma juga sih sebenarnya. Cuma enggak deh, udah Flash aja dulu. Mark Noble udah tua dia. Areola pasang. Enggak usah deh, Fabianski aja. Wah, gila, pemainnya bagus-bagus ya. Beda kalau lu main ini. Zuma permanen kan? Diop. Ih. Pace-nya kencang tuh si ini. Ntar dulu.
Kok berubah dua-duanya, Pak? Oh, enggak ding, ini pace-nya Zuma ya. Udah. Berarti overall kayak gini aja ya. Ntar pemain mudanya developmentnya tadi yang siapa? Right midfield atau left midfield ya? Diinin aja. Jadiin. Claudio. Mana tadi? Yang right midfield tuh mana sih tadi? Yang masih muda? Oh enggak, di ini kocak di Youth Academy. Di Youth. Oh iya ini. Vision and expectation. Sign for player in our academy. Goalkeeper, defender, midfielder, forward. Get 10 game without defeat this season. Berarti kayaknya sign di one of the club. Ya different. Berarti kita harus ngapalin gitu ya? Harus tahu dong ininya. Kita main di mana? Oh, WL. Hai. Yo, halo siapa tuh? Suhlan. Kok Suhlon? Saya bacanya salah Suhlon ya. Finish Europa League, UEFA Europa League. Oh, jadi harus di UCL ya. Oke, ini objektif kita. Sekarang kita ke ini, youth. Oke. Kita pakai yang ini, yang mahal dikit. Orang West Ham kok ya kan. Oke, setup. Anda cari di Korea. Biasanya Korea bagus-bagus. Korea Republic 9 bulan, ini oke. Bang dikit lagi 150, iya kah? Iya. Udah 148 ya. Anda cari boleh di Itali boleh deh. Udah cari di Itali 9 bulan advance. Yes. Berangkat. Ini nggak perlu. Ini boleh deh. Pakaian 2 juta, berarti kita spend 5 juta. Ya 5 juta koma-koma lah ya. Bang, tanggal 60 udah lewat. Ya iya udah lewat. Emang ada tanggal 60, Pak? Kamu cari di mana ya? Boleh di ini deh. Apa namanya? Finlandia, Swedia. Enggak, yang liganya bagus Prancis ya. Prancis. Nah, ini Prancis, Ligue 1 kan dia. Dah. 5,6 berarti kita total spend di ini. Bang, tau gak kalau selebrasi itu ada triknya, jadi bukan pencet X doang. Contoh iya betul, saya tahu. Oh 7 juta. 7 juta justru. Transfer budgetnya itu ada 76 juta kita. Well. Oke, next. Udah ya. Kayaknya udah deh, tinggal ini aja. Tinggal scouting pemain muda. Search player. Saya mau beli ini dah. Neko will. Kita butuh apa? Iya, ini dulu. Development. Bang, tanggal 26 masih lama ya? Masih lama, Pak. Tanggal 26. Ini dia. Mana yang masih muda-muda mana? 35, 22. Ini nggak usah lah ya, kiper ngapain? Kiper banyak, murah juga kiper. Ini 27 enggak lah, udah tua. Mau ngapain 27? Ini lagi dipinjam ke Betis. Ini Diop masih bisa ini, development plan. Masih bisa berkembang. Kira-kira stopper, sprint speed, agility, vision, defensive center back, kayaknya sweeper deh. Aku lebih prefer ke sweeper deh. Aja. Positionnya center back. Bang, besok live apa, Bang? Besok kayaknya live apa ya? Live apa?
Ya God of War biasa, God of War, eFootball sama ini. Ngelanjutin ini. Declan Rice. Ini dia main favorit saya. So far. Anchorman lah. Kok enggak, deng. Ball winning ya dia ya, lebih ke sini ya. Dia lebih ke sini. Dia nggak lari-lari kan mainnya. Kayak diem di tengah aja. Ben Rahma masih 25 tahun, masih bisa berkembang. Inilah. Masuk biar masuk. Bosen ya? Gak ada lagu, gak ada apa, cuma dengerin orang ngomong doang. Lanzini. Udah, harusnya udah. Sekarang tinggal terakhir ini, weekly schedule. Before match, rest day, recovery day, weekly training lah, dah. Main ya ini main ini. Saya harus training dulu. Bang, jangan main foot dong. Aku kadang-kadang suka iri lihat orang main foot karena aku nggak bisa main foot, harus pakai uang. Main foot kan nggak harus pakai uang, kocak. Gratis, aku aja gratis kalau main foot. Nggak harus pakai uang. Kalau kamu top up, iya, apa namanya, pakai uang. Tapi kan kalau nggak top up, nggak perlu pakai uang juga. Ya main-main aja udah. Nggak perlu top up, nggak perlu apa. Aku juga nggak top up sih. Temanku no kadang. Nice. Yang apa namanya? Sebenarnya ini Pak yang rada boring. Tapi kalau misalkan ini udah A nih, ini udah A, nggak perlu dimainin lagi. Ntar dia training sendiri, tenang aja. Nah, udah outstanding, udah A. Udah ngapain dah. Orang udah A juga kok. Tapi aku di PS aku gak bisa, katanya harus ke PS Store. Oh, ke PS Store itu apa namanya? Kamu harus langganan PlayStation Plus. Kan kalau main online kan harus pakai PlayStation Plus baru bisa main online. Gitu. Makanya kamu harus beli yang PlayStation Plus dulu. Udahlah. Next. Seperti itu, tidak bisa langsung kan kamu udah langganan PlayStation Plus belum? Oh, Foot itu online. Iya, Foot itu online. Yang Ultimate Team online. Gila, enak banget ya main ya. FIFA 22. Bang, eFootball atau FIFA? FIFA lah. Kalau mau jujur-jujuran ya, FIFA Pak, sumpah. eFootball kalau eFootball sekarang nggak ada apa-apanya, sumpah. Kalau dibandingin FIFA ya. Mungkin kalau yang 2019, 2018 aku masih pilih PES daripada FIFA. Karena FIFA ya, elah dulu apa sih FIFA? Sekarang lu lihat deh FIFA kayak gimana. Jago juga gue. Iya. Jago juga, kerebut tiba-tiba. Gila. Set. Ada training segala macem kan di apa eFootball nggak ada kan kayak gini. Aku PS4-nya bukan Plus atau Pro, nggak. bukan, bukan gitu. Apa namanya, PlayStation Plus itu kamu jadi member PS. Ngerti gak, kayak apa namanya, jadi setiap bulan dapat free game, bisa main online, dapat diskon juga gitu. Bukan berarti kamu harus beli PS baru, enggak. Itu kayak akun ini loh. Kayak akun aja. Member, kamu jadi member gitu. Waduh, tiang. Kejar dong. Oh, harus bayar ya? Iya, namanya kan jadi member harus bayar. Tapi kamu dapat benefitnya juga, setiap bulan dapat game digital gratis. Terus kadang dapat diskon sama eksklusif game. Bisa online gitu. Udah gitu aja. Tiap bulan tuh bisa dapat 2 sampai 3 game deh. Kalau nggak salah ya. Awesome. Antonio
Yes. Sabar bang, gue bingung mau makan apaan. Ketoprak, enak ketoprak. Malam-malam kayak gini, hujan-hujan kayak gini. Ketoprak enak pak. Nah ini udah akan. Ntar nextnya berarti nggak perlu mainin lagi yang ini dribbling maze, extreme hot potato sama defending scenarios. Skenario. Ini rest day ya. Rest day kan ini. Declan Rice apa itu? Ada WA dari Declan Rice. Greeting boss on behalf of the I want to welcome. Oke. Kita apresiasi. Tapi gue kalau hujan lebih ke bakso. Bakso aja. Emang bakso sekarang? Oh iya, malam ada ya bakso ya. Biasanya saya makan bakso tuh siang. Panas-panas malah. Udah yuk kita langsung gas satu match lawan Real Sociedad. Okay. Ben Rahmat. Apa kita mainin ini ya? Mainin pemain-pemain muda ya? Ntar lu. Ya mungkin untuk match pertama aku mainin yang inti dulu kali ya. Nasi goreng aja deh. Ya jalan tengah emang. Jalan tengah. Nasi goreng ujungnya enak sih, nasi goreng simple, nggak ribet juga kan makannya. Dor, kok nggak kena gitu pak? Kok nggak kena sih? Dor, kok nggak bisa ya? Kenapa nih? Halo, oh, udahlah. Sabar bang, gue beli nasi goreng dulu. Siap, tak tungguin. Sabar, ininya belum dinyalain. Apa komentator? Bentar. Game setting audionya bentar. Kuinin dulu. General audio, komentator, lapangan, naikin. Volta nggak perlu. Bang, kenapa ya 2021 kemarin aku main COD Modern Warfare tapi sama papa gak boleh. Itu aku umur 8. Ya nggak boleh kan, Mbak? Tembak-tembakan itu. Nah, ini baru. Ini kita main di mana? Aku nggak baca tadi main di mana. Let's go. Gas. PES nggak kayak gini dong, ya kan? PES beda jauh dong sama ini dong. Apalagi kalau yang next gen. Kalau kamu main di next gen. Coba kita main possession aja dulu. Ini main long ball ya mereka ya? Oh iya, ininya belum diatur ya. Strategi. Salah tiba-tiba lagi umpan-umpan, salah umpan. Ini world class kan? Aman lah ya harusnya. Kalau kegampangan nanti saya ubah. Foto. Bagus, Declan Rice. Itu dia Declan Rice ya. Kenapa nggak boleh ya? Karena apa namanya, kan masih di bawah umur. At least ya, 13 tahun baru. Ya, jangan. Lagi ngobrol, lagi mikir mau ngomong apa. Tiba-tiba diserang kayak gitu coba. Gimana perasaanmu? Alah, ayolah. 13 tahun ke atas baru main itu. Ya. Ini baru match pertama. Jangan kalah dong. Apa itu barusan, nih? Yes. Alah, ayolah. Cukup banget Anda. Offside kah? Oh enggak, corner. Kalau 9 tahun ya harusnya sih belum boleh, tapi ya tentu aja kebijakan orang tua kamu, orang tua masing-masing. Wih, kok gitu sih? Ya. Pelan aja, pelan. Jangan buru-buru, pelan, santai. Yes.
Suchek. Anthony maju. Oh enggak. Well, that's not watertight defending. Cutback. Buset, kameranya telat, Well, we know Pak. how troublesome he can be on the pitch, but what should we expect from him today, Stuart? Oh, Oyarzabal, Rico, So expect crossing to be a big part of their Silva, game plan today. Making the Oyarzabal. pitch big, getting the ball out wide, and deliver as many crosses into the Kayaknya box saya as kalah. possible. Moving it Kalah forward. ini kayaknya. Kalah ini kayaknya, aduh. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. Very alert Santai, defending santai, to put a santai, stop to santai. the chance. Possession. Declan Rice. Aaron Maju Cresswell. dong. Ah. Nice. And Vlasic. Antonio, over the top. Antonio, come on, come on. Time Well, if finishingnya truth be merah. told, he made it rather straightforward. Kayaknya kurang ini deh. Apa namanya? Suara apa namanya, mana? Audio ini. Stadiumnya kita fullin, komentator 8 aja. Bang, ada game yang seru buat anak-anak tapi yang gak SpongeBob gitu, yang boleh tapi bukan kartun. Ratchet and Clank Well, bagus. he knows it. That is a real waste of a great opportunity. Ratchet Over the and Clank. touchline for a throw in. Aku juga mainin dulu Ratchet and Clank, cuma aku nggak He tamatin read it well, karena aku baru intercepting it. dijual CD-nya. Itu lagi mahal-mahalnya soalnya harganya. Ntar dulu deh, aku main apa sih di sini? Main strategi apa sih ini? Defaultnya? Taktik, drop back, oh fast build. Ah, pantesan. Direct pass aja mainnya. Width-nya boleh ngelebar, lebar lagi. Ya, ramai banget Pak nasi goreng. Gojek Pak, Gojek. Eits. Tenang, saya nggak akan kebantai di karir mode ini ya. Santai aja. And a strong tackle. Aaron Cresswell. He successfully cut out. Portu, aduh kencang amat nih orang lari. Sumpah, It's a neat kencang. move. Kencang amat. Beautiful pass. Halo. Untung aja, ke langit dia nembak. Nembak burung kayak dia. Well, that's a great chance to open the scoring. It's a poor effort in the end. Di luar Well, kok. there's the confirmation. Kok dikasih That was VAR? nowhere near to Halo? crossing the line, was it? Formasi yang bagus apa yuk? Formasi yang bagus di FIFA. Kayak ini paling 4-4. Orang sih pada, aku sih nggak tahu ya formasi bagusnya apa. Cuma orang-orang pada pakai ini kayak gini. 4-2-3-1. Atau enggak biasanya main 4-4-1-1 deh. Nih yang ini. Yang nih 4-4-1-1. Biasanya orang juga main pakai ini. Ya, mungkin saya ganti ini juga ntar. Cuma kalau bedanya itu dia kalau 4-2-3-1 pakai DM. Kalau yang tadi pakai center Fine reading midfield. of the situation. Ander Guevara. Aduh, kok susah ya? Can they convert? Anjir. Well, somehow the goalkeeper got to it. Ngapain Gojek bang? Orang warung depan-depanan. Udah ini belum apa namanya? David Silva tasked with taking it. Straightforward piece of goalkeeping. Makanya ibu warungnya dideketin dulu. Declan Jadi Rice. bisa apa? Bisa Cresswell with it. special order. Well, Gol good ini. use of the ball. Ayo, Antonio over top, Bowen, Antonio. on the ball. Michael Antonio. Weh, pelanggaran dong. Well, Jelas. that's a foul, and it sets Kayak up a Spiderman free atau apa kick gitu. in a dangerous Spiderman. Apa ya Spiderman? Game anak-anak tapi yang nggak kartun. Apa pak? Ini, nih bola basket, bola basket, tenis, golf, terus baseball, MLB atau apa? Baseball tuh. Kita lihat ya, free kick. Knuckleball nih. Well, the free kick lacking Kurang kenceng just a tapi. little bit of guile. Besok aku mau tambah game.
Oh, kamu mau tambah game biasa. Kamu PS4 yang ori kan mainnya? Ya. Kanan. Aduh, benar-benar. Superb defensive judgment to end the attack. Toby, Andrew apa Tom? Saya Andrew sih. Oyarzabal. Lebih ke Andrew. Guevara. Lebih gimana gitu, lebih dapat It's aja with feel. Otamendi. Cuma kalau lebih mau muda-mudaan ya Tom. Giving the ball to the opposition that time. Toby kan juga nggak terlalu Ball muda is kan? loose. Toby apa Andrew? Ini saya spellingnya. Superbly read and executed. Ayolah, aduh masa diserang mulu dari menit pertama. Thwarted him almost Kapan nyerang effortlessly. ini, hei? Halo. Iya, Jared main. Bowen. And 1 minute of stoppage time has been added on. Buset, Ball's gone. susah ya. World class. Bang Spider-Man. And there it is, the Ayo half-time apa bang whistle. apa ya? Syak, lu tau nggak Syak? Yang ini game anak-anak cuma katanya nggak boleh kartun. Game Plenty to anak-anak consider nggak boleh kartun based on what apa we've ya? seen so far Bang apa contohnya as the ada second alurnya? half begins. Game anak-anak Diego nggak Rico. boleh kartun. Ander Guevara. Apa dong? Ya bola, ini David FIFA. FIFA nggak kartun, bagus banget malah. And they did have the ball, but not anymore. What can the Klasik. Hammers do from this position? Still on level terms, moving the ball Declan nicely. Rice, Antonio, Antonio, shooting, and no way through. masih ketutup itu. GTA 5, wah iya GTA 5. Making high pressing work for them here. Pablo Pak, gol nih. Fornals. Vlasic, Well, they astaga, start itu from, kemana but it tendangannya didn't Pak? end well for him. Tapi jangan Well, in sadis those ya. situations, you have to make Apa quick ya? decisions. Unfortunately, he's made the wrong one. Apa ya? Game anak-anak tapi nggak sadis. David Silva, Terus nggak a boleh player with kartun. masterful technique, but is it happening for him out there? Well, he didn't contribute enough in that Eh. first half. I think he needs to work hard. Bang, to get pertandingan on the ball. UCL He was milik far Kiai too apa Wak Haji? static. Saya fans In my Liverpool view, jadi Wak he's Haji. got to make more runs behind this back line in the second half. Saya fans They Liverpool soalnya. continue to advance, and a lot of options here. A chance to whip it in. It might be the moment. Ya, to get ya, ahead. ya. Oh yes! Cat. 1-0 it is, and it doesn't come as a huge surprise. Ya, love, Well, as you ya can see, Portu. he's so alive to the rebound. He's first to react and then Game he anak-anak gets bukan his kartun. reward. Iya, It's a makanya good kan. goal. Game anak-anak So West kartun. Ham get us moving again, and a swift Tapi ini minta response anak-anak required jangan kartun. after the Kayak setback. mana? Ayo, passing yang bener, Fabio. Perang sarung bangsa. Iya, mau ke Wak Haji. Oyarzabal, and taking it away. Kenapa dah? TV gue rusak nih kayaknya nih. Masa ngeblip gitu tiba-tiba di monitor? Declan Rice. On, Plenty of onside. options, and let's give credit to the defending. Lego, oh iya, Lego yang baru tuh, Lego Star Wars tuh, yang baru. Lego Star Wars tuh yang baru So tuh. half an hour Bagus remaining. banget itu. Kayaknya MotoGP F1 F1 baru keluar ya, yang 2022-nya ya, And a F1 substitution 22. in the offing. Saya mau beli. Alexander Sørloth. Saya kan lagi ngikutin F1, mau beli. Cuma pas lihat harganya buset 800.000 gila. Oh, good work to deny the opportunity. 800.000 buset. Udah digital 800.000. Well, no end product. Rada gila ya pre-ordernya kemarin. Mikel Merino. Forza Horizon 5, itu juga bagus tuh. Merino. Perfect challenge. Kau maunya yang apa, Claudio? Mau yang Fornals. Unable to keep gue the cukup ball that banget, time. gila. Ini mah gue yang cukup nih, padahal world class mah gampang. Ayolah, yang bener lah, ayolah. Declan Rice. And on the ball, Vlasic. Ih, Really good interception. lama. Kayaknya saya harus cari striker deh. Making Sama excellent ini, progress with the ball at his Right feet. midfield, left midfield. Crossing possibilities. Kayak macam-macam Pedro Gonçalves mungkin. Lost possession.
gas, ayo, counter. Yes, 20 minutes remaining. ayo, ayo. Oh, ada. Well, they continue their push for the equalizer, but definitely not forcing. Jadi apa bang? Iya itu. Tuh, udah disebutin. Coba Forza Horizon, F1, Lego Star Wars, Lego Star Wars yang baru. Kamu emang ngisi game berapa? Ngisi game banyak emang. Space and time for the cross. Saya ngisi game cuma satu gitu doang. Given the corner, so maybe scope here for them to add to their lead. Sama kayaknya harus ganti fullback nih. Fullbacknya lambat banget, palelet bener fullback. And over comes the corner. Yes, ayo. Ini kita nggak nge-shot loh dari tadi loh. Ayo Antonio, come on, come on. Ya, kenapa ke situ? Failure to keep the ball by Ininya, West Ham. dribblenya. Sabar. Kayaknya nggak bisa main fast build up deh. Harus main slow build up aja. Adnan Januzaj. Pemainnya maju semua tiba-tiba pak. How about the cross? Nggak suka, aku nggak suka And dispossessed. game kayak gitu. Ih, kamu ribet ya. Fornals. Bener. Well, Terus nicely cut apa? out. Genre apa? They are Anda mau making fighting? headway. Really, they need Fighting a nggak goal. ada yang buat Time anak-anak. not on their side. Nggak ada fighting buat anak-anak. Kamu kalau mau Ieramendi. Alexander Sørloth. It's with Ieramendi. genre F1 bagus loh. F1 sama Forza Horizon 2. 25. Finish it. And in all likelihood that is game over. So Ya, udah, little nggak apa-apa. time left for a response. Nggak apa, santai. Kau masih masih match pertama, santai So aja. 2-0 now. Masih match pertama. Tuh lihat, masa pada jalan semua sih kagak lari? Suchek. Halo, In possession. Anda Bowen. gimana? Fornals. Masih match pertama, santai aja. Masuaku. Chance to play it in. Antonio. Rice. Very alert. Lah, defending kebanyakan to put a stop to passing-passing the di chance. dalam kotak penalti. Beli Ronaldo ini lagi, beli Ronaldo. Kok bisa? Kok iso beli Ronaldo? Adnan Januzaj. Ronaldo di MU harganya mahal, Pak. Saya cuma punya 70 juta buat youth development. Terus apa namanya? Promosi tim, loan dan lain-lain. Buat scout juga. Masih banyak apa namanya? And now the delivery. Well, he read the delivery superbly, but couldn't Nggak sadis quite kan keep the Forza header Horizon. down. Gimana ya? Apa namanya itu game balapan. Forza Horizon game balapan itu. And that is going to be that. Balapan The open world, referee dia bagus blows the banget itu. whistle, and it brings this Beli Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe bang biar gede, GG, biar GG. Iya memang. Saya sih pengennya kayak gitu, ya kan. Cari aja di YouTube tuh. Restart enggak lah ya, gentle lah ya, jangan restart apa itu restart. Haaland mau ke City loh. Oh, game polisi aja. Polisi apa itu, emang ada game polisi? Aduh. Apa ini? Tim moral tim Borussia Dortmund. 29 juta. Oke. Kayaknya bisa dijual nih. Bisa ditawar sampai 42 juta. Coba ya lah ya. Coba negosiasi dulu 42 juta 600. Nego. Yuk. Ada gak game polisi di PS? Polisi. Enggak ada. Enggak tahu aku maksudnya. Need for Speed tuh. Oh, Need for Speed. Polisi emang. Beli Ronaldo bang, ngutang. Ih. Kira apa namanya? Kira ini. Ya itulah. Kejar-kejaran sama polisi. Oke. Coba kita player swap. Di winger ada siapa dia?
Trogan Hazard. Oke, ini oke sih ini Trogan Hazard kalau mau barter. Ini oke banget nih. Oh, tapi udah tua Trogan Hazard. Enggak deh, jual aja. Makasih, tidak. Saya tidak tertarik player swap. Di striker ada Haaland dia. Iya, ini dia Haaland. Haaland. Need for Speed aku punya, Bang, bikin konten mukbang. Waduh, buset. Bikin konten mukbang 42 600 ya tadi ya. 42 600. Dah, apply. Mau nggak nih, aki-aki? Aduh, kok nggak dinaikin? Vlasic, counter lagi. Gimana kalau 42 juta aja? 42 juta. Tuh, 100 yang nggak usah. Saya turunin dikit. Remove sell on clause. Apa game pemadam? Itu game PC, Pak. Game pemadam, game PC kan? Ya udah, boleh lah. 39 juta. Accept. Berarti Vlasic sold. Nggak tahu, Bang. Mukbangnya King Crab, Bang. King Crab apaan, Pak? King Crab apaan? Berarti saya harus cari left midfield lagi nih. Oh, ada Elanga. Iya. Kenapa nggak cek Elanga aja? Masih muda. Kayaknya masih bisa berkembang. Sama ini Liam Delap deh. Yang dari City itu. Elanga ini dia. Alright. Midfielding dia. Ya udah, coba aja dulu. Tuh kan, showing great potential. Kepiting gede harganya 6 juta. Kepiting apaan, Pak? Yang sampai 6 juta? Lobster kali. Liam Delap. Ini dia, Liam Delap. Nah kan. Oh, 6 hari doang itu. Bentar ya, aku nonton 10 game polisi PS. Siap. Boleh. Dah. Berarti kita langsung ke ini. Match berikutnya. Lawan Sevilla. Harus menang nih. Don't forget to use subtitle. Oh, sub, oke. Kepiting, Bang, lihat aja mukbang Korea. Nggak, yang dilihat dari mukbang tuh apa sih? Saya bingung dah. Yang dilihat, yang dinikmati dari mukbang. Vlasic, enggak jangan dimainin deh. Ben Rahma, gantian. Lanzini boleh main. Ini juga boleh nih, abang-abang. Oh, tapi nggak deh. Lambat Anda. Yang dinikmati dari mukbang tuh apanya? Kalau misalkan food vlogger kan kayak pengetahuan. Apa namanya, pengetahuan ininya kan? Apa namanya? Ada makanan ini, rasanya gimana? Kalau kayak mukbang kan cuma diem aja kan? Emang bisa sunat 2 kali? Kok gitu sih? Lu mau sunat 2 kali? Hah? Bagaimana nih? Bisa gak sunat 2 kali? Pertanyaan macam apa itu? Halo? Oh iya, ininya. Sabar. Kita main long ball aja. Long ball direct pass. Taktik, fast build up, direct pass. Ini enggak long ball. Long ball. Yes. Width-nya gedein boleh. Dah. Biar doyan makan. Oh, biar doyan makan. Aku malah enak dah ngeliatnya. Gue malah enak, sumpah. Ya, ayolah kita menang lawan Sevilla. Well, Derek, after that first game, I'm sure we'll see a lot of squad rotation, and the coach will have a chance to review their performance. Pre-season or not, there's still 3 points to win, and a good win here will set the tone for the season. Ivan Rakitic.
Campos. The Sevilla starting 11. Diego Carlos Ih, kok bola dia? alongside Karim Rekic in central defense. And Apakah rather than FIFA use a bakal strike ngalahin partnership, they've view-nya gone with di just PES? the one player in View-nya attack. football di YouTube saya. Di football gila Pak, apa namanya? Ivan Rakitic waits. Thumped clear. View-nya gila banget. Lamela. Wah, no. Kebobolan lagi. Oh enggak. Couldn't make it 1-0. Kalau bagi lu biar enak, bagi gue biar doyan Should have makan. been the opener. He has to hit the target from there. Gitu ya. Kalau saya tuh biasanya kalau biar doyan makan tuh ngeliat orang jualan. Sumpah, ngeliatin harga-harga. Lu gitu gak sih? Ngeliatin harga-harga barang, harga-harga tiket gitu. Ya atau enggak ngeliatin gambar steak gitu aja. Gitu aja. Lu gitu juga gak sih? That's fine play to keep control of the ball. Kayak ngebayangin sesuatu yang Eric Lamela enak at the ready. sambil makan. Cleared away comprehensively. It might be the moment to get them ahead. A switching play and needed to be spot on, but it wasn't. Declan Rice, yes, ayo kita harus menang. Mana ini gila pemainnya. Lah. Take it away. Oh long ball ya, pantesan pada maju. Lupa saya. Long ball ke ini aja. Ke bagus. Eric Lamela has lost the ball. Yes. Yes, ayo. Issa Diop. Diop. Benrahma. Antonio. Tuh, offside. Offside, it Bagus. meant to be crystal clear. Udah Forza Horizon aja yang kelima ya tuh. Forza Horizon. Oh, Bang kalau sunat 2 kali kenapa? Marcos Acuna. Bang kalau sunat 2 kali kenapa harus sunat? It's Torres now. Emang bisa ya sunat 2 kali? Habis kali. Hah? Bang sakit gak sih sunat? Wah sakit sekali sunat. Good use of the ball. Kamu kan nggak sunat, Claudia gimana sih? Emang kamu sunat juga? Enggak lah. Enggak kan kalau kamu. Lanzini. Tuh kosong, Antonio. Come on, Tremendous ball come on. played through. Fake shot. Yes. The attack carried an Banyak initial gaya, threat, but fizzled fake out. shot. Kayak gigit ular rasanya iya. Lamela. Ntar keluar busa dari mulutmu. Oh, keracunan. Makanya. Onto Tapi habis Ocampos. itu dapat PS5. Itu. Torres. Lucas Ocampos. Teammate and support. Anjir. And foiled only by the crossbar. Tar lupa. Monitor gue mati. Antonio kenapa lagi cedera? Astaga, cedera itu di depan. Ya, nggak usah lah, nggak bawa juga, nggak bawa striker. This looks promising. And Ah. a goal! Now they've broken through. 1-0 here. Kayak gigit ular, iya bener. Sunat sakit di bagian suntik doang, iya betul sih. Abis itu cuma kayak dimain-mainin doang, Pak. He's got such quick Lupa. feet, hasn't he? Just look how he goes past his marker to get his shot away. Aku cowok, That's a cowok. really Kamu good cowok. goal. And the ball is moving once more. How important Ngecek. will that opening goal Ini mana sih mainnya? Sumpah, gue baru main FIFA 22. Langsung main karir mode di World Class. This might Kayak have orang potential. tolol kayak gini gimana mainnya? Astaga, beda banget sama PES ya. Torres. Torres. And the ball's gone. Nggak bisa main kayak gini gue. Ayo dong maju, hei. Kok tidak maju Anda? Here's Manuel Lanzini. Tuh. Dapat. Antonio, yes. Oh my goodness! He's caught that so Mencari-cari. well. Ya, Again, teropon. the highest Binokuler. marks. Fantastic technique. Hah, jadi selama ini Abang Ira aku cewek. Waduh. Enggak, apa namanya kan kamu ini. It's inch perfect, Apa, Katolik? and the finish is clinical. He just makes it look so easy, doesn't he? Bang kalau bisa 2 istri, kenapa hanya 1 ya?
kan nggak harus satu kan di apa ya, janganlah ntar kalian aja yang research hukumnya lah, saya nggak mau ngomong-ngomong soal itu lah, takut salah Pak. Iya takut salah, salah ngomong ya kan. Youssef En-Nesyri. Well read to put an end to that attack. Saya nggak mau ngomong, maaf ya, apa tuh. Benrahma. On the ball, Michail Antonio. Lanzini. And he stopped them in their Gila. tracks. Maaf ya Suhlon, kamu nanyanya nggak jelas-jelas. Well, there it is. Sevilla Nggak, have controlled nggak. the ball, but they're Nanya attacking enggak, players like santai Tempo, aja itu mah masih Benfica, aman. something they need to Santai rectify aja Claudio, quickly if kan they're gonna win this one. kalau yang di time out kan yang Sarah aja. On a pass that Kayak orang lacks roasting quality. ya nggak, santai aja. Masih pada batasnya kok, masih ada batasnya. Wah, TV Moving gua the ball rusak nicely, ini looking for that final pass. kayaknya. It's opening up for them. Ah, A chance now with the corner. di time out lagi, ditambahin time outnya. Can he Antonio, deliver it come with on. accuracy? Well, no pressure on the keeper. Poor cross. Apa Socek, ngapain Socek di sini? Oh enggak ding, itu yang sono. Lanzini flashing. Aduh. Magical save it was. Emang kalau udah di knock itu kan nggak bisa dibalik, ini harus nunggu itu. Now sending it in. Dor. Did his job defensively. Jared Bowen. And the pass to Antonio, Zidane. come on. Astaga, Referee offside has lagi. raised his flag. Offside. Sorry bang, aku gak tahu, maaf ya Sob. Ya, Anda berdiskusi lah berdua. Yang Sarah aja, gitu mah santai. Jangan cuma A jokes. chance then for the respective managers to address their charges. It is half Semua kalah mulu sih, nggak di PES, nggak di FIFA, kalah aja. Kapan menangnya? Kagak menang-menang. Parah lu, tuh. Pakai 2 akun dia. The second half commences. Both sides can reflect on a first half in which they were so very evenly matched. And with that, the attack fizzles out. Kok gitu? Apa itu tadi? Bang, maaf itu. Newcastle Campos. Fikri. Jesus Navas. Ocampos. Campos. Wah gila Pak, bisa gocek kayak gitu Ocampos. Jadi Messi gitu, jadi Neymar gitu. Bagus Fabianski, mantap. Sorry, aku masih 9 tahun. How did he keep that one out? Santai, santai. The Hammers come away with it. Yes, come on. Counter. Counter-attacking possibilities here. Ayo, mana ini pemainnya? Sometimes in football we take rumors with a pinch of salt. Nggak ada pemainnya, gila. The rumors are true, and it could be Tuh, that Manchester overtop. United Tidak. are about to add to their squad. Well, apparently they've now made an official bid for him. Overtop, So we should know Otavio. pretty soon Oh, where Otavio his sih. future lies. Antonio. Well, not the pass he Otavio had mah in di mind. PES, Pak. Porto. Jadi Youssef rekomendasi game apa, En-Nesyri. Bang? Rekomendasi game. Lamela with it. Ya itu Forza Horizon. And West Ham have Forza possession Horizon again. 5. Udah bagus banget itu. Yes. Antonio. Yes. Offside lagi The wasit. flag does go up. Must have been close. Bang, Akuna pemain Barca di Sevilla ternyata. Substitution time it is. Apa? Waktu itu gimana? Iya, Forza Horizon 5 tuh, kata Kak Rasya. Torres. Here's Mia on the offensive, but ultimately up a cul-de-sac. Jared Bowen. Umpannya susah amat ya, ngumpannya di FIFA. Tapi gerakannya lebih enteng sih pemainnya. Well, we have 30 minutes to go. Wah. Ocampos. And after that Claudio, fantastic kamu effort, ini it's innya gone berapa out for a menit? throw-in. Ini apa tuh?
Now, 300 going to detik alter deh tadi things. deh. Here's the substitution. 600. Options in the middle. Iya 302 kali ya tadi. Defensive challenge. Lucas Ocampos. Wah, ini sih musuhnya jago sekali nih Cuts it botnya. back. Oh, good save. 600 detik tuh. Coba kita ganti pemain deh. Fornals boleh masuk. Taktik kayaknya nggak bisa pakai long ball. Coba fast build up balance. Coba fast build up ya, biar cepet. Enggak deh, slow build. Slow aja, slow. Taktik. Possession, dah. Kalau 600 tahun sih, wah parah. Saya juga tidak live streaming lagi 600 tahun. Short corner it is. Marcos Acuna. High quality defending. Gomez. Kena teman sendiri itu dia nge-shoot. Ayolah, come on lah, jangan kayak gitulah. Fernando. Acuna. Bang bikin member tapi gratis dong, aku pengen jadi member tapi nggak ada uang, please. Nggak bisa. Gimana bikin member gratis? Suchek. Aku kan apa namanya ini? Aku mah masih berapa subscriberku masih 104. Belum bisa apa? Vladimir Koval. Promising looking ball. Belum bisa bikin member. Ada minimalnya deh kalau nggak salah. Aku lupa berapa minimalnya. Bang, Ronaldo tipe apa bang? Tipe voucher. Dangerous looking attack. Lost possession. Into the final 20 minutes. Aduh gila, agresif banget kayaknya, harus diturunin deh difficulty-nya deh. Nggak bisa nih main di world class kayak gini. Lawannya gila. Rafa Mir, opportunity here. Ah. And there is the goal to re-establish their Cannot. Tapi nanti kalau udah minimal boleh gak gratis? Nggak ada pak, member yang gratis. Apa namanya? Ini gratis kagak ada, namanya member. Paling tuh bikin 10.000. Declan Rice. And it's with Tomasz Suchek. Jared Bowen. Ayo maju. Maju mas. And that's an important intervention. Nggak ada yang maju, pada jalan semua dah, lihat dah pemainnya dah. Lu lihat dah pemainnya, apa yang salah ya? Pemainnya pada jalan aja ya, kagak mau maju gitu. Tuh kalau dia kan maju kan, banyak kan di ini. Kalau ini kayak mau maju deh tuh. Pada diem aja. Nabung deh, iya nabung. Oh makanya jangan jajan silor mulu. Nabung. Tuh. Yes. Tar dulu, sabar, selebrasinya. Sabar. Kita bikin ini. Saya cari apa gerakan selebrasi dulu. Yang finishing. Man of Queen, for spin. Real understand Stentor. Scorpion, break dance. Mana ya yang su udahlah, nggak usah lah, nggak usah. Oke. Bang, aku gak suka God of War, tapi aku suka, gimana dong? Yes, 2 sama. Ini harus menang sih, nggak bisa 2 sama doang. Apa seri nggak bisa nih? Kalau mau gampang, mau agak ini, agak ringan nanti di ini. Nah gitu pada maju dari tadi, ngapain lu pada? Nggak.
Oh, karena aku main pakai 2 DM ya di mid ya. Nggak ada lagi ya. Oh, Chances on. Fabianski dapat. And Yes. both hands on it. Good Bang, goalkeeping. coba apa? Udah capek nih orang. Jared Jangan Bowen. offside dong, ya. Offside. Kufal on the ball. Tuh. Yes. Passing it Fornals. through. Come on. Pablo Fornals. Not quite Hmm. what he wanted to do with the pass. Counter. The Gila counter-attack kenceng is banget on. ya. Options available. Paku Gomez. Fernando. Rafa Mir. Alejandro Gomez. Oh, enggak dong. And a really good diving Bang, beli FIFA 2022 berapa? FIFA 2022 aku gratis. Karena saya PlayStation Plus. Who can they pick out? Oh, poor corner. Kalau lagi diskon ya Way paling over kemarin it. paling murahnya 200.000, paling murah ya. Kalau lagi diskon. Kalau harga normalnya paling 500-600, sekarang udah turun kayaknya. Musimnya udah mau What kelar. can they Kan? do to stop him running at them? The clearance wasn't decisive. Ya. Untung And aja. the keeper. Dah. And there it Seri. is, the full-time whistle. Kiri Well, they edit can't be itu separated. dubbing And goals bola. very much part of the equation. Stuart Oh, has dubbing bola, always aku tahu itu yang di TikTok itu kan? Enggak, yang di TikTok itu. Yang fix goal, yang gitu-gitu kan? Nonton sekarang tuh nggak bisa, saya lagi live stream, adik. Ada YouTube-nya bang, iya, aku juga tahu tuh YouTube-nya. Kayak kita latihan, training collect the trophies, play. Fix goal di dada kita semua, pakai HP buat komen. Yes. Ya elah, kerebut lagi. Ayolah. Ini back badak banget, Pak. Ayolah, come on, ayo. Yes, dapat. Lagi sana. Lagi. Yes. Astaga. Ulang. Ulang. Latihan aja kayak bener dapat F loh, latihan. Yes. Lewat. Nice. Sana. Kok gitu, Pak? Yang Oleh keluar. Oleh. Oh, Oleh Gunnar. Pelatih bapuk gitu. Pivot, yes, bagus banget. Ya Allah. Ben Rahma, ayo kuat. Kok susah ya? Halo? Saplik aja. Dah, maju. Yes. Dah gitu aja deh. Pakai flick dikit, ya. Lewat kan dia. Aduh, ayo. Nah, dah. Oh, awesome, udahlah. Udah B juga. Plus nonton satu video aja nggak bisa. Nanti deh aku tonton, kamu aja kalau dia yang nonton. Iya tuh, kamu aja yang nonton. Ini ngapain kita? Oh, ini. Intercept. Gampang ini mah. Easy peasy. Iya, easy peasy lewat bolanya. Ya, bagus. Aduh, kok nggak dapet itu? Bagus. Come on. Yes. Mana dia? Yes. Udah cek nih. Yes. Udah awesome. Udah B, harusnya udah aman. Udah outstanding dah. Kelar. Aku udah semua videonya, yes.
Aku ngikutin juga dia si ini si Kidik Edit yang 2 orang dubbing bola itu kan. Siapa sih nggak tahu anak bola sekarang. Ini monitor gue rusak tuh gimana ya, ngeblip mulu dari tadi loh. Bang Ronaldo mencari poin apa tuh? Dah. Nggak ada yang dapet yang terakhir loh. Bang Ronaldo mencari poin, DG mempertahankan poin, Mujair membuang poin. Bener. Kok di retry halo? Nge-lag nih, bener-bener. Nge-lag otaknya. Otak saya nge-lag. Ada aja. Kenapa diulang, Pak? Jadi sia-sia tuh yang udah outstanding. Dah, Zuma dapat lagi, Zuma ayo. Ih, kok nggak dapet sih? Yes. Yes. Deketin dulu, mau kesini. Yes. Deketin dulu, mau kemana? Sini. Yes. Deketin dulu, mau kemana? Ayo, atas. Ini loh. Yes. Deketin dulu, bawah. Kok nggak dapet itu? Yes, udah awesome sih. Tapi kalau bisa A, kenapa enggak A? Kayaknya nggak bisa. Oh iya, awesome doang. Yaudah, play next. Bang, gue udah follow TikTok lo, terima kasih Fikri. Saya jarang upload TikTok sih. Aduh, ayo. Ya ampun, kemana itu umpannya, halo. Nah, umpan-umpan gini harusnya aman lah. Nggak susah. Iya, nggak susah. Kerebut. Bagus. Ih. Bang, main game jumpscare, aku tidak tidak berani main gitu. Main game jumpscare. Udah outstanding sih udah. Mau ngapain? Dah. Masa cowok penakut? Nggak gitu konsepnya. Pas nonton iya berani. Cuma pas di luar nontonnya itu suka kepikiran, Pak, masih nempel aja itu wujudnya. Makanya saya tidak mau nonton KKN Desa Penari. Udah sold. Perlu, Pak, nyalain ini. Udah, International Management Vlasic sold 36 juta. Oke. Kamu aja Claudia yang main. Iya, kamu aja Claudia yang main. Ntar aku nonton streaming kamu. Kayaknya kita butuh striker pelapis ya. Kayaknya nggak ada striker pelapis. Iya betul. Striker ada Delap masa Delap sih? Dia masih muda banget soalnya. Transfer hub. Delap. Coba kita cari striker di Inggris ya. Bang, main Spider-Man kan udah tamat. Liga Inggris. Premier League. Ininya possession, attack, role-nya striker. Udah, submit. Ronaldo lah Bang, nggak ada duitnya, Pak. Patrick Bamford, saya cari yang muda deh. Masa Cavani udah tua begitu. Patson, boleh nih Patson Daka. Oh, ini Saint Maximin mana? Raul Jimenez udah tua, nggak perlu. Ings, Romelu Lukaku udah tua,
Melor, Edi Niketia enggak lah ya. Puki, Divock Origi. Oh ini boleh nih. Kayaknya masih bisa berkembang dia. Jangan deh. Enggak, jangan. Richarlison, jangan. Ini dia Ronaldo. Cuma 38 juta. Cuma apa? Ya memang market value-nya di ini. Apa namanya 38 juta. Tapi lihat aja mintanya nanti berapa. Bisa puluhan juta. Coba deh kan. Masukin dulu transfer list. Fabio Silva enggak. Samson, Jamie Vardy enggak. Timo Werner enggak. Mahal. Dah. Lihat Bang harga CR tuh tadi udah beli. Ayo tawar dulu. Ntar dulu. Saya nyari ini. Riset. Brian Gill. Ini dia, Brian Gill. Nah ini aja ngapain beli Elanga saya. Dah, Brian Gill sama strikernya siapa tadi ya? Udah lupa lah, taruh aja Bang 1 juta. Gila kali nggak mau lah dia. Nih, ini kan lagi proses scouting nih. Delap, Elanga, Daka sama Brian Gill. Masa Ronaldo ke West Ham sih? Tuh mahal Pak. Paling kecilnya apa namanya 46 juta. Paling kecilnya. Kalau di bawah itu udah pasti nggak mau dia. Nggak lah ya, nggak mungkin lah ya. Saya nggak tertarik beli Ronaldo juga. Tammy Abraham Bang jago banget. Aku pernah pakai di Sheffield. Terus Tammy Abraham mengingatkan saya dengan yang siapa tuh striker championship. Aduh coba. Siapa sih striker? Alan Maximin. Bukan, ini Mas Newcastle ya. Ini boleh nih. Ini bagus juga nih. Left midfield. Harganya 30 juta. Aduh, mahal amat tapi 30 juta. Tapi worth it sih. Worth it. Beli aja Bang. Tidak bisa kayaknya. Taruh lu. Saya mikir dulu bentar. Yang striker di championship. Cuma Abraham. Lupa saya. Tammy Abraham. Ini dia. Tammy. Di Roma kan ya, Roma FC. Nah, dari scout ya semua ya. Tammy Abraham. Udah di scout semua ya. Aman ya. Berarti kita langsung next ke game selanjutnya boleh. Kok ini siapa Pak? Okoflex siapa ini? Ben Rahma, Anda gantiin ini. Yes. Ini masih yang nonton masih 4 loh. Anda pada sabar-sabar banget ngeliatin saya ngoceh aja dari tadi. Main juga kagak menang. Quick sim janganlah. Kita kan butuh menang ini di sini. Cuma 1 poin. Boca aduh. Kita harus ngebantai Boca Junior sih. Mau nggak mau. Kalau mau lolos. Sebenarnya pramusim juga nggak penting sih. Nggak terlalu penting juga ya. Bolehlah coba. Yuk. Bang beli aja Ronaldo tidak bisa Pak. Tidak masuk akal. Jualin pemain gila, masa 1 lawan 11 Ronaldo. mulai Anda ya. Diop. Areola nggak usah bawa, ngapain bawa Areola? Coba Randolph main deh. Nah, dah buat ngejaga sharpness mereka aja. Beli Bang Odo Gava, utang pemberani dong. Enggak lah, enggak gitu. Utang sama bunuh diri beda, pemberani sama bunuh diri beda ya. Masa nggak punya nyali, enggak gitu. Oh, gol. Gak apa-apa Bang, enggak apa tuh. Dah, pasan nih. Nggak Bang, nggak apa-apa Bang. Apa sih Bang?
Welcome Ayo everyone beli on a tidak, perfect night enggak. for football Anda with the mau floodlights beaming ngapain? down. Saya juga tidak I'm beli Derek Ray Ronaldo. in the commentary position and I'm joined Tidak. for analysis Pertama by ya kan, dia Stuart cuma Robson. bisa And bertahan we have cuma pre-season 1-2 action tahun to doang, bring habis you itu with the pensiun final Pak. group Udah stage game 36 moments away. tahun dia. It's West Ham United and they take on Boca Juniors. Well, both these teams will be looking for a Woi, strong gila finish. diapain itu? Halo? Halo, nggak gitu dong. Ngapain? Beli We're going to see Bang. the first yellow PES card ya? of the game. The referee not Beli. standing on ceremony. Anda mau Well, he's under spam pressure beli now. tuh. It's a long time to be on a booking. For Niles, Ih, kok gitu? he's cutting off the supply. Ayo, bisa yuk. Not much Yes, time to make up his nggak mind. dapet. Kenapa dibuang Meeting lagi a itu fair Koval? challenge, and it will be a throw-in. Fabra, Ramirez, And intercepting it. Antonio masih, Pablo Fornals. Declan Rice, Antonio, shooting, yes. And there we go. It is the ideal opening. Apa ini? Selebrasi apa tadi? Beli Messi Well, aja we won't get tired of watching this because kan the murah interplay around banget, the box is 50 juta. wonderful. Anda And then ngomong the shot could not be hit any kalau better. ngomong Struck with kadang such venom. Great goal. Messi 10 juta. So the match has restarted. 1-0 here. Ayo bisa yuk bantai Boca Junior. Pertama Sevilla harus kalah, jangan sampai nyetak gol lawan Real Sociedad. Yang kedua ya Oh, he's given the kita harus ball away. membantai Boca Junior, soalnya selisih gol. Ayo Bowen, come on. Promising looking attack from Come West on. Ham. Really important piece of last-ditch defending. Gak gitu sih. Aih, lewat. Carlos Zambrano. Ih, Campuzano. sabar. Ramirez. Sabar. Oh no. Masa sama Boca Junior? Oh, a fine Oke, block. aman. Beli pelindung di minimarket aja. Hah? Maksudnya pelindung apaan? Pelindung apaan, He's Pak? driven in the corner. Not a great cross, making the Bagus, Randolph. goalkeeper's job rather easy. Come on. Ih, passingnya kayak anak SMP, bener-bener imut banget. Si Declan Koval Rice. ya, weak footnya kayaknya jelek deh itu deh. In possession, Bowen. Come on, Koval. Attacking possibilities Tengah. for West Ham. Yes, Slipped come on, through Koval. beautifully. Cutback, shooting. Yes. Goal! They've added to the lead. Much needed security. Ya. Beli Ronaldo tawar aja bang, kalau kamu ditawar suruh Well, here's the bunuh. replay. He's done well to get his head up, pick out a teammate, while the movement in the box is no equal comment. to it. It's such good timing. What a goal. So 2-0 now. Intercepting it intelligently. Koval, ayo Koval, bisa Koval, jaga dia. Linas. Plenty of forward momentum here, but can they produce? And he read it well. Itu siapa? Umpan kayak gitu. Buset. No mistake from the keeper, acting decisively. Randolph, ayo langsung. Yes, come on. Come on. Vladimir Koval. Mana ini teman. Well, as Teman you can nggak ada see, teman, West nggak ada Ham have had teman. most of the ball and have used it really well today, particularly in the midfield areas. And I expect Yes. more of the same as the game goes Yes, on. come on. Let's go. Crossing. Play it in. Antonio. The clearance wasn't decisive. Nggak ada lini keduanya, Pak. Well, Lini they can keduanya keep mana nih possession of it pemainnya? now. Di belakang semua. Aduh, itu bisa long ball ke dia. Oh, enggak, Now can they make something happen? cukup banget deh. Bang, jadikan aku motif siapa itu, Pak? Spam. Padahal namanya udah Nothing biru. comes of it. Jangan out. Aaron Oke. Cresswell. Said Benrahma. Oh, moving it nicely.
Difficult angle. Bang jadikan Good aku try. Well, he took a chance there, Sorjono, and you have to say Sorjono, that was a great Sorjono. effort from that position. Pak, sumpah Pak, apa namanya, mod aku udah banyak banget, gila. Aku punya mod banyak sekali, tidak nampung lagi mod. Nah, ini mulai balik nih. Romero. Oscar Romero. Great effort to keep that one in play. Now this could kok really gitu? lift spirits. Ih, bagus. Oh, a superb save. Bagus, ayo, Bowen, come on. Counter, Antonio. Antonio. Fornals. Yes, over the top, Super bagus ball banget itu. over the top. Offside it is. Offside. But he needed sharp Bang, eyes beli to make pelindung, that decision. pelindung habis. Well, it's fine margins, Habis isn't lebaran it? gak But dikasih in the THR, end, jelas he sih. just went too early. Sumpah Pak, anak-anak klan pada minta THR Pak, H1 lebaran. Gue cuma ngebacain. Jared Bowen. And West Ham in a position of menace. Dodol. And quite simply Kamu wide jabun. of the target. Jabun, Bang dapat THR berapa? Saya kagak ngitungin Pak, belum dihitung itu THR berapa. Belum dihitung sumpah, THR berapa. Yang pasti tidak banyak lah. Carlos Zambrano. In behind for him to chase. Pelindung pipis ah. Emang kau pipis mau ngapain? Could be. Iya, pelindung How pipis. well the keeper did. Well, that's just Aneh-aneh aja emang. exceptional. He reacted Emang pipis so mau ngapain quickly there. dilindung-lindungin? And over comes the corner. No. And a time for composure on the ball. Yes. Ayo counter, let's go. Aaron Cresswell. Yes. Suchek. Losing possession. Bagus. Illegal play and hence Oh, a free pelanggaran. kick. Cresswell, come on. Cresswell. Anthony di tengah. Nggak bisa. Declan Rice. Shooting, ya melambung. Lu nampak keluar dari klan? Kagak Pak. Kagak keluar. Pelindung buat cowok, nggak ngerti saya sumpah. Apaan pipis? Pipis saya nggak pernah pakai Oscar pelindung. Romero. Pipis. Pipis aku nggak pernah pakai pelindung. Pipis aja. So the whistle then. Emang biar Right ngapain? halfway stage. Jadi dipakai ini nih. Gue dapet TR cuma 4-3-3, As 4-4-3. anticipated, plenty of talking points so far. And Lumayan now the tuh. second half is underway. Ya lumayan lah. Not bad. Bagus banget umpannya, siapa itu tadi? Kiper ya? Antonio. Randolph ya? Bisa banget, bisa gitu long ball-nya. Mas ya, Decent position. Defensive efficiency personified. pelindung. Pensa. Aneh kamu kalau dia. Nicely timed tackle. Crossing opportunity. Tinju. He failed to get it away properly. No, jangan sampai kebobolan. The keeper was never Bagus. likely to be in trouble then. Gue cukup banget ya. Buset. Well, many have wondered if they would get it over the line in terms of the deal. They've succeeded, Stuart. Well, he's a great talent. Hopefully this move will see him play at his best week in, week Alah. out. Getting in there to intercept. Fornals. Declan Rice. And the corner's been Ah, given. enggak nyambung aku. Trying to pick out a teammate. Antonio sundul. Well, he made great contact with that one. But the Kayaknya aku goalkeeper harus had his belajar own ini deh, ideas. time finishing deh. Pablo Iya nggak sih? Fornals. That is not going to do. Beli Well wide Neuer of the Bang, target. Pak, mahal Pak. Duit cuma 70 juta bukan buat beli pemain doang itu. Buat youth ke depannya, terus apa namanya, buat loan, buat transfer. Belum nanti kalau pemain kita punya sell on clause. Ribet lagi.
Jualnya jadi murah Campuzano. dapatnya. Romero. Well, they'll be happy to have regained possession. Ya. Well, no luck keeping possession. Beli Villa dah. Villa siapa? Vela kali, Vela. Vela aku tahu Vela. And it crossed Villa the siapa? byline. Villa mah udah tua A goal kali. kick as a result. Nah, Krasol ganti. Substitution time it is here. Gila, preseason aja pakai tim inti loh. Fornals. In possession. Tapi masih Bowen. aja kalah. Can he play it in? Oh, good use of the ball. It was a menacing Set, attack, but kagak bisa ya tied kayak up. gitu ya. Kayaknya kalau di FIFA tuh defense-nya lebih rapet deh daripada di Sebastian football. Villa. Campuzano. Lebih rapet banget, Pak. Jadi kayak Zambrano ngumpul on gitu the di tengah. ball. Kalau di football kan paling cuma 4. Can he put it in? And the Bagus, keeper Randolph. got there. Villa. Villa. Villa ini, Villa 7. Villa 7 yang di Barca. So the corner played into the box. No. Orang tolol main ya. Romero. Options in the middle. No nonsense clearance. Ayolah, Bokala, ayolah. Kerjasama lah kita. Aku pengen. Fornals. Ayo, Mon. Kufal on the ball. Belah kanan. Benrahma. Terupas, bagus. Yes. Let's go. That's two for him today. They simply can't stop Ya, him. No wonder he's celebrating. pemain Boca Junior, AS Villa, Bang. Oh, enggak tahu Here it is saya. again, and it's a Siap. superbly weighted through ball to break that defensive line. And then the finish is fairly Boleh lah, simple ganti lah again. ya. That's a good goal. Let's go. Yang nonton jangan lupa spam Yamate. Spam Yamate tuh. Spam Yamate apa, Pak? Sor, jangan lu nggak live lagi, Sor. And West Ham really starting to accelerate Sor lagi away. ya. John. Harusnya John ya. Nggak live lagi, nggak live streaming lagi. No. Untung pemainnya bapuk. Bagus. Ayo. Bisa, ayo. Counter. Let's go. Racing forward, trying to catch them out. Yes. Come on. Benrahma, lari. Guile to open up the defense. Ah. Well, it petered out. Vasquez. 15 minutes Long left ball. for play. Over top. Well, they had a decent reading of that ball in. That's very effective. Good high pressing. Ya ampun, They kerebut have lagi possession loh. again. Kagak ada pemainnya, Pak. Lu lihat dah, tadi tengah kagak ada pemainnya. Opportunity to Saya lihat deliver the minimap yang di cross. bawah. Kuota tipis. Oh, kuota tipis. Oscar Romero. Beli, Bang. Ntar lu, Pak. An Saya effective challenge. baca komen jadi nggak fokus. Ntar lu. Good bit of pressing. Oh, terrific bagus. save. Untung aja. Well, you're absolutely right. AS That's a Villa. top-class save. Emang bagus itu. Just look how he reacts. Ntar lihat dulu deh. Oh, ini Giving Villa two ini. substitutes warmed Yang up ambil and corner both ini. will come on here. Well, they couldn't take advantage of the chance. Medina. Dangerous looking attack. Zambrano on the ball. Can he find No. the net? Making sure it didn't get past him. Yes. Well, showing Alah. good defensive judgment. And threading it No, forward. astaga. Caught on back, but perhaps a bit too late in Dua this contest. itu live They haven't game been out Kingdom the War. races this evening. Kingdom War kayak COC gitu ya? Back underway, 3-1 the score. Kayak COC gitu nggak sih? Kingdom War. Ayolah, jangan pada jalan. Lihat, pada jalan. Pada jalan. Buset. Lu kira jalan sehat? Ini main bola, bukan jalan sehat ini. Pemain. On the ball, Masuaku. Mana pemain saya ini? High quality defending. But after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. FIFA 22, mau FIFA, mau PES, sama aja mainnya cupu juga. Woi, buset. Magnificently and intercepted. And a free kick Hampir awarded sama. by the referee. Oh, tapi pas gue Some mainin lincah. referees might have elected to Bang, hand si out the Villa. yellow Oh, lu card, main but ini no juga, main booking FIFA on nih. this occasion.
Well, they've been getting the substitute ready, and Lu now lihat they will mereka make pada the ngumpul personnel gitu loh. change. Oh, good defending to stop a Saya mau decent scout looking si ini attack. dulu tadi, Elanga, This might be Brian the Gill perfect sama counter-attacking opportunity. oh, Well, you can tell what the fans think of that decision. They're certain it should have been Bang a penalty. punya itu tuh. Bentar, Pak. Campuzano. No. And the keeper Oke. has possession of it. Udahlah, menang lah. Beda 2. Fornals. Nggak bisa kayak gitu. Dah. And that is going to be all for this game. Bang punya and pacar it's nggak? going to be Punya nggak ya? recorded as a win for West Ham. Punya nggak What ya? do you think Kira-kira of kamu the punya nggak? Game jadulku cheat lah. Beli aja bang, murah sih Villa, coba ya. Atau enggak aku loan aja deh kalau bisa di loan. Udah berapa sekarang? Jam 9. Udah berapa jam live streaming? Baru 1 jam. 4 yang nonton. Nah ini dia, udah kelar scouting. Kayaknya kita nggak lolos jadi ya udah. Nah ini Liam Delap sudah bisa di scout. Oke. Sebenarnya pengen ku beli sih. Ini Elanga juga 3 hari lagi. Patson, Maximin menarik sih. Wow, Pedro. Sambilo Konga. Ini Sambilo Konga. Masih muda, 21 tahun. Villa. Mana nih? S ya depannya. Sebastian Villa ini dia. Ini. Hah? Ini. Tapi dia nggak ini. Lihat deh. Cuma at the club since 2018, dari 2018. Bang, pergi ke pengaturan YouTube terus pencet setelan ada tulisan akhiri live streaming, itu pencet. Aduh. Memang agak bosen sih kayak begini. Cuma orang-orang yang nyimak aja, Pak. Nih, training lagi. Aduh, ini belum ini lagi, switch and defend. Ntar lagi di scout. Sabar Sulon. 11 hari apa 12 hari tadi lagi di scout. Tenang aja jadi. Buset. Langsung di shoot gitu sama dia. Bagus. Kita harus jaga kan. Oh udah outstanding, udah membosankan gamenya. Iya, makanya kan lagi masih awal-awal aja Pak, belum masuk WL, belum masuk UCL, kan ini masih pre-season, makanya rada bosen. Makanya tunggu, sabar, nanti WL seru, UCL, WL, apalagi udah partai final penentuan, seru dah itu. Ini masih kayak latihan, development, belum jadi, istilah kayak gitu. Ngapain itu malah nge-shoot. Ngapain itu kiper terbang, Pak? Duar. Dah. Aduh, belum. Masih cek. Nggak ada yang masuk sih. Masuk dong, yes. Bang, nonton orang live. Nggak bisa soalnya ini PS, Pak. Kalau pakai PC mah HP aja juga bisa. Kok ini ditepis mulu ya, halo? Halo, kok ditepis mulu, halo? Kok bisa gitu kipernya? Kan. Udah nggak apa, awesome aja nggak apa, B.
Hapus gamenya, oke buset, hapus game. Beli PC, makanya itu apa namanya Sosiabas diisi. Ujung-ujungnya minta Sosiabas. Abis ini saya ini aja deh, apa namanya main food champs. Main online nih, ini kan career mode. Ntar career mode mungkin dibikin video atau apalah, lihat aja nanti ya. Gak bisa dilewatin kotak pertama ya, bentar. Habis ini food champs aja. Nggak tahu yang lag atau enggak, tapi ya sudahlah. Kok lost ball sih, itu gol kocak. Gimana sih EA? Yes, come on, let's go. Udah malam bang, lu mau live lagi? Enggak, ini FIFA pak, food champs FIFA Ultimate Team. Ya gimana biar naik pak YouTube-nya, kalau saya nggak live streaming ya nggak naik dong gitu. Aduh, lewat. Kan udah kelewat, udah dah susah, udah sih, udah. Lanjut, diam tetangga gue tidur. Aduh. Oke, ini kita save dulu. West Ham option dan oke. Kita langsung gas food champs. Mau main futsal dulu nggak? Futsal dulu atau langsung food champs? Bang, gua tantang lu live stream ya, gila kali. Futsal dulu atau langsung Ultimate Team? Mau yang mana nih? Mau main futsal dulu atau Ultimate Team dulu? Main dah futsal. Game resident apa pak? Ya udah, abis futsal langsung ini ya, langsung ini kita. Karena nggak ada lagunya pak, lagunya tak matiin tadi. Lah ini kenapa nih? Lah. Oh ini cuma agreement doang. Enggak kok, nggak lama. Dah tuh, coba main yuk. Resident Evil, saya tidak punya gamenya. Volta Football, Volta Single Match Futsal, ini dia. Pakai Liverpool lawannya, ya udah MU, nggak apa. Home away. Pakai di mana? Ini Dubai, kayaknya enggak deh. Kayaknya saya lebih prefer ke Dubai boleh deh. Dubai boleh. Tapi ini ya. Kayaknya apa namanya, rumputnya rumput sintetis atau enggak rumput ini. Pakai 1212. Ini anchornya kita ganti, nggak usah pakai anchor sih. Van Dijk boleh deh. Mane di kanan. Jangan Firmino, pakai Jota. Dah. Atau ininya jangan Van Dijk ya. Apa ya? Thiago aja anchornya. Harus punya, buset. Bisa gitu, Pak. Bisa gitu. Nah ini dia Dubai kan nanti apa namanya di ini kan Piala Dunia. Friendly 5 versus 5 futsal. Let's go. Asik. Komen announcernya bahasa Arab tuh, lu lihat gak? Lu denger gak? Ya. Ayo. Out. Waduh. Yang nonton cuma gua, iya. Ya gimana lagi? Pada bosan kali main beginian. De Gea. Mane. Shooting Mane. Maguire diblok sama Maguire loh. Oh.
Dalot ke belakang, David De Gea, Cristiano Ronaldo. Oh no, Maguire. Jadon Sancho. Oh itu tiba-tiba 4 gitu. Tadi di YouTube-nya cuma 2. No. Oke, bagus Alisson. Jota langsung. Salah deh ini. Aduh, emang cupu mainnya, kagak bisa main saya. Ya gitulah. Set ditepis mulu. Gue lagi push rank ML. Siap. Lu si Rasya jago ya. Udah legend ya. Lu ya. Dor. Yes. Let's go. Sadio Mane. Jadon Sancho ke belakang. Dalot, Maguire. Corner. Alah, no. Maguire yang nyetak gol. Hari Mujair. Jota, gila gocek Pak Jota. Dor. Kencang. Saya main ML mentok epic 2. Udah nggak naik lagi. Maguire. Ronaldo, apa itu Ronaldo? Jota, let's go. Jota. Astaga De Gea. Ini mode apa yo? Mode ini. Volta bisa 3 versus 3, 4 versus 4. Bisa futsal juga, ini futsal nih. Jota, shooting Jota. Ya, dah kan, mudah kan. Tendang 2 kali double save De Gea loh. Sampai nge-save lagi sih. Saya nggak ngerti lagi itu De Gea. Cristiano. Ya. Coba 2 versus 2 nggak bisa. 2 versus 2, paling 3 versus 3. Passing akurasi 95%. Nggak bisa 2 versus 2. 3-3. Kalau di basket 3-on-3 ya namanya. Cuma bedanya ini kalau futsal kan gawangnya kan gede kan. Kalau yang 3 versus 3, 4 versus 4, 5 versus 5 gawangnya kecil. Jadi cuma selutut doang gitu doang. Shooting yes. Easy. Thiago Alcantara. Ih, gak dapet. No. Tiang. Bagus. Oh, Ronaldo. Oh, masih ada Mane di belakang anchor. Buset, itu apa tadi barusan? Ngapain itu si Sancho? Saya juga bisa tuh. Cuma lawannya nggak Maguire doang dong. Pelanggaran, ya. Tenang. Aduh. Gregetan banget ya, lapangan kecil soalnya. Oh. Bagus. Yes. Paji gagal mencetak gol. Thiago. Masih Thiago. Mane.
Thiago itu kosong. Yes. 5-1 gampang amat. Gampang amat ini Volta gampang amat. Oh. Lebih susah. Enggak deh. Jadon Sancho. COC dulu gue siap. Tiang. Yes. Terlalu tajam. Dor. Kiai Wak Haji salah. Dar. Let's go. Ini berapa menit lagi? Oh, semenit lagi. Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Buset, dia wantu-wantu di situ, enak banget dia. Oh. Bagus Alisson. Dia ngapain dari tadi? Ronaldo ya itu ya. Pantesan biasanya kan Ronaldo yang ngambil kayak gitu. Dari tadi. 20 detik, 17 detik. Mereka 2 kali tiang loh. Lah, kok gitu? Tujuh. Udah, kita langsung ini yuk, food champs and match. Yes. Langsung FIFA Ultimate Team. Udah rada malam tuh. Your village is being raided. Ayo, FIFA Ultimate Team, sabar ya. Ini lagi connecting doang kok. Pinggang pegel. Udah, yuk. Langsung Ultimate Team. Moga aja nggak ngelek ya Ultimate Teamnya ya. Semoga aja nggak ngelek. Saya cuma bisa berharap sama EA supaya tidak ngelek. EA, tolong EA. Jangan kayak yang di sebelah. Ini dia, kartu-kartu Team of the Season. Ini yang EFL, berarti Championship. Terus EFL League 1, EFL League 2. Oh, aku ada pack nih. Ini di store ada beberapa pack. Buka dulu deh, pack. Kita buka pack. Cuma 5 sih. Ini ada pack pemain Jumbo Gold 26 pack. 26 pemain ya. Gold item deh. Gold item doang. 2 bonus item itu. Ini dulu deh, dari yang sini dulu. Stadion kan, ini buat stadion. Buka, dapat apa? Ya nggak ngaruh. Nggak penting juga sih gini. Romania, nggak ada Indonesia ya? Indonesia ada nggak sih? Buset, tiba-tiba 2 viewernya. Ya sudah. Pitch line pen pack. Buka pack. Ini buat ini ya, lapangan biar biru ininya. Ini juga ada kuningnya. Ini Jumbo Gold, buka yang ini Tifos. Ini buat stadion juga. Habis ini
Lone pack. Aduh, itu apa lagi? Alright. Dapat ini kayaknya saya pernah lihat deh itu deh. Aku pernah lihat deh itu deh. Team of the season. Edervisi. Kokcu. Sudah lah ya, ini nggak bisa dijual lagi nih. Ya loan 7 kali main ya lumayan sih buat awal-awal mah. Oke, ini dia pemain. Langsung buka aja. Dapat 26 item, gold item, 3 yang ini. Kan ada player, ada consumables tuh kayak stadion nih kalau nggak salah, buat stadion, kontrak, terus rumput segala macem, pemain-pemain apa item-item pemain. 3 rare, 2 bonus item. Gas, buka. Gold pack, jumbo gold. Untradeable berarti nggak bisa dijual dong pemainnya ntar. Ini kecil Pak Pulisic. Oh bukan. Des. Sergio Des dapatnya. Rada anyep sih cuma ya udahlah. Lumayan buat saya. Oh dapat blind, dapat mata. Oh lumayan nih. Nggak bisa dijual. Blind back lumayan. Ini buat apa begini-beginian nih, Brooks, Lemina, buat apa SBC aja nanti. Gold pack. Aduh. 7.000. Saya cuma 5.000. Ya, premium bundle. 35.000 dapat apa? Oh, stadion doang. Ini sih promo pack sih. Nih, yang ini, Pak. Mana? Yang mana? 85 plus. Udah habis loh. Oh, ini 82 plus. Ini 84 plus 2. Harganya beda tapi. Oh, itemnya lebih banyak ini ya. Pack remaining 6. Ini loan doang. Ini apa? Premium gold player pack plus. Konten 12 gold player. 3 diantara itu rare. Nggak ada duitnya tapi ya sudah. Langsung kita kejar ini aja. Objektif. Squad building challenge. Coba kita lihat objektif dulu ya. Sabar ya, sabar. Di foundation kalau nggak salah deh. Foundation yang XP kan. Saya mau gas XP deh. Top up kontrak enggak, chemistry, transfer market. Ini apa ini? Oh ini mah SBC. Bang, kerenan animasi nyepin eFootball apa FIFA? Kalau animasi ya eFootball lah. Karena kan keluar pemainnya gitu kan. Oh enggak. Kalau di FIFA yang keluar pemainnya itu cuma di PS5. Kalau di PS4 enggak. Aduh, benar-benar. Aduh. Play 15 match in any foot game mode. Pada kemana bang ya? Saya tidak tahu juga. Pada kemana? Langsung deh play. Kita coba Division Rivals atau apa? Division Rivals boleh kali ya. Kalau nge-lag kita ini aja apa namanya ke squad building challenge. Nah ini dia pemain saya. Edit dulu lah. Ini kan backnya masih bapuk begini. Loris, Samuel Eto'o, Kokcu, Pickford. Nah ini blind lumayan nih.
Tadi saya juga dapat ini deh, right back deh. Coba. Right back siapa ya tadi ya? Beli PS5 bang, murah banget harganya. Kayak PS1, ngaco. Mana tadi ya? Ntar lu. Ini swap. Sini. Right back. Oh, ini Des. Sergio Des. Tapi chemistry-nya tetap 47 deh. Ini tuker. Nah, ini tukar sini. Oh enggak, chemistry-nya berkurang. Ini aja. Nah, ini udah ya, udah gitu doang. Dah, gas. Bang, kalau Ronaldo pensi gimana ya? Ya gimana bro? Sama aja kayak Ronaldinho pensi kan? Ronaldinho pensi dulu. Sama ini Frank Totti. Away. Advance. LA Galaxy. Ya, apa namanya ya? Nggak ada Ronaldo lagi. Ronaldo nggak main lagi. Paling nanti diundang ke Rans. Stop. Lihat Declan Rice, Connor Cody, David De Gea. Itu siapa nggak tahu. Ini right back-nya Teles apa Dalot itu? Dalot ya? Teles mah kumisan. Wah, Mumbai City. Lihat stadion saya. Semua aja diundang keren. Iya, makanya. Nih stadion saya nih. Keren kan? Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the Aduh, stadium. kok We've got two gini? teams full of quality, some interesting Tar lu, matchups, Mas. and Tar two lu, pause coaches dulu that dong. want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Ntar dulu dong, pause dulu. Kontrolnya salah. And here's the starting lineup for Rovers. Marc-André ter Stegen starts in goal. Alejandro Gomez starts with Thomas Partey in central midfield. And so many different ways to configure an attack. In this Settingnya case, salah nih. it'll be two Apa men up namanya? front. Larinya jadi R2. Harusnya R1. Bagus Salan, come on. Lawan bot aja kalah, mau lawan orang. Depay. Just cutting off the supply. Bagus Partey. Halan. Yes, shooting. Lah, kan shootingnya masih bulat. Holland. Oh, good reflex. Sabar ya. Setting ini dulu. Kontrol. Bener emang. Customize control. Pakai yang alternatif. Shoot, low pass, sprint, finesse, sliding tackle. Kontennya ini. Dah. Nih, empty. Custom art. Bang, gue makan bakso kok rasanya kayak bakso ya. Wah, gimana tuh? Makan bakso rasanya kayak bakso. Memphis. Bagus itu sundulannya barusan. Thomas Partey, come on. David De Gea loh, kipernya loh. Oh, Dalot ding dia. Bukan Teles. Iya, Teles yang sebelah kiri ya. Alex. Bagus, ayo, come on. He makes timely interceptions. He makes the right decision. Oh, wait a moment, Stuart. Look at what's happening. Astaga. Oh, denied by the keeper. Ya, gitulah De Gea, kelasnya De Gea. Goalkeeping at its very best. Playing it in. Well, the crowd are willing them to score here. They've created so many chances. Just made sure nothing came of that. Fred. Declan Rice. Anthony Martial. Morales. Oh, breezing past him. Kencang juga nih orang. Jaga terus. Astaga. Fred. Declan Rice. Yes. Doughty defending to win the ball back. Jangan out. Oke, mantap. Holland. Ya, dia mundur lagi Moutinho. Bang Winda apa Mio Auk?
nggak bisa dipilih itu. Soalnya saya jarang nonton keduanya. And Rovers pushing forward with options available. Well, not making life difficult for the keeper at Oh, all. gitu ya A finishingnya ya. wide attempt. Cucuk cam. Connor Cody ke belakang David De Gea. Sabar sekali dia mainnya. Cody, Anthony Rudiger, Fred. Fred with it. Ya, langsung. Martial. Dia maunya langsung. Delightful pass. Fernandes Bruno ya. Ini Bruno ya, Bruno Fernandes ya. Well, won't be complaining about that cross. Poor quality. Sergio Des. Thomas Partey. Depay, over top langsung. Depay, dapat Depay. Bring it back. Sabar bang, gue pengen lihat isi TikTok lo dulu. Siap. Lihat TikTok kan. Santai aja, santai, siap. Well, he's going to be disappointed with that pass. Haaland, ayo dong, maju dong. Kok ke sono, kocak. Bukannya Well, ke they no longer wingnya. have the ball. TikTok lu apa yo? Ada di ini, ada di deskripsi. Cek aja deh di deskripsi. Namanya Fabio Harce juga. Haaland. This looks promising. Kenapa digocek-gocek ya? Salah. Harusnya nggak digocek-gocek itu. Great pressure to win the ball back. Fred, Anthony Martial, Fred. Morales. Still pushing Jaga for dia. the goal that was Kosong well itu, ahead, lihat but not nomor forcing 7 it. siapa? Will this corner bear fruit for them? Cek di deskripsi, di deskripsi. Shit. Aku kadang suka belibet gitu loh ngomong. Haaland. De Thomas. Moutinho. Oh, ngelag tadi ya? Tadi ada ngelag Alex ya? Telles has it. Alamak. He would be a bit annoyed to have lost the ball. Really sumptuous ball. Bruno Fernandes. Not Yes. fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Nomor 4 ini ya? Nomor 4 atau nomor 7 itu? Fine tackle there to prevent the chance. Mau nge-pause dia. Kayaknya mau masukin pemain bagus nih. Orang. Haaland. And Depay on the ball. And Moutinho with it. Shot attempted. Astaga, kok nggak masuk? Wah, keren. Mantap. Sloppy in possession. Depay. Must take the lead here. Foiling his opponent completely. Banyak shot aja, banyak peluang doang, Pak, dari tadi. Terlalu banyak peluang. Losing possession. Cuma golnya nggak ada. Haaland. And Depay on the ball. Depay. Moutinho. On to Haaland. Haaland, gol. And Yes. there it is, the opening goal. 1-0, Bertapa. and they'll feel they deserve it. Yes. Oke. Akhirnya cetak gol. Well, as the replay shows us, this is the way to beat tight marking. Yeah. Just look how he turns with the ball. Shootingnya That's a bagus loh, Haaland. fantastic goal, you have to say. Lu nge-follow Mervian, Bang? Iya, yang apa, yang boneka-boneka itu. Iya, yang dede bayi ya. Saya tahu itu. Yang dede bayi. So the ball moving again, the start of the second half, and Rovers with the advantage. Joe Moutinho bagus. Depay. Alah. Kayaknya ini gara-gara chemistry masih 50 deh chemistry-nya. Kalau chemistry-nya udah Can they tinggi, create kayaknya something from here? bisa lebih But a rapih good piece of mainnya. defending to bring it to an end. Kan, passing-passingnya masih jelek, positioningnya jelek. Kayak langling-lung
Bagus. Determined defending. Ayo, kemenangan pertama di Foot Champs Division Rivals. Offside. Ya, offside Well, lah. not allowed to Jelas kok. continue. He had Lu udah drifted follow into the offside media position. Renaldi juga If he ya, takes a yang step kolektor back to the mainan. ball and then spins Saya in tahu. behind, he'll be onside. But he does know where the space is. And there to intervene. Depay. Bertop, Haaland, come on Haaland, dapat. Haaland. Susah. Rice with it. Nggak segampang itu ya, ternyata main FIFA. Sulit sekali main FIFA. Well, on you go, says the TikTok, referee. gue yang Advantage. Alfikri, siap-siap. Could cross it in here. No, untung aja. No nonsense clearance. Yes, Papu Gomez, Joe Moutinho. Balik This might be lagi, the Papu perfect Gomez. counter-attacking opportunity. Haaland, ayo Haaland, ayo lari, ayo lari. To open up the defense. Well, it Tanggung petered banget out. bolanya. Padahal umpannya udah bagus banget itu. Fred. Cuma rada tanggung aja. How can they make something happen? But ultimately up a cul-de-sac. Moutinho. Memphis Depay, balikan pada Moutinho. Haaland. On to Gomez. Gomez. Is it going to be? Yes, And he shot astaga from kirain gol. So close to Kira, finding the net. kirain gol, Pak. Ternyata zong. Possession changes hands, the interception there. Ya, elah, salah, nggak bisa kayak gitu. Lu kira PES bisa kayak gitu. Declan Rice, Fred, Anthony The Martial. counter-attack is on, options available. Oh, no, jaga, It's where the terus, game. bagus. Splendid tackle, and the outcome is a corner here. Langsung jauh ke depan sih. Angkat kotak penalti dong, bukan long ball kan itu. Declan Rice. Fred, Rice. Declan Rice, shooting nih dia nih. Attempted. Bagus, And Ter even Stegen, Ter Stegen might mantap. wonder how on earth he got there. Who's going to get on the Buang end aja of ini it? buang. Gila, salto, Finally gathered by the keeper. sampai Well, gol that's a sih. really good recovery. Rada He had to be smart there. Ini juga, rada bingung juga itu. Back, what can Saya, they do from here? Papu Gomez hilang bola. And now they're on the attack. Bagus. My goodness, Ter Stegen that bagus, save. Pak. Fully stretched he was. Untung dapat Ter Stegen ya dari pack. They are a goal down, but perhaps a chance to create something from this corner. Fred. Connor Cody now. Connor Cody, Declan Rice. Kaptennya siapa deh ini dah? Looking attack here. Dia musuhnya. McGinn. And blocked Oh, from bagus. man. Ayo counter yuk. Erling Haaland. Haaland, yes, come on. Tarik. Ih, Partey, Partey. shoot. Just couldn't capitalise there. Well, let's see what they have in store Declan. for them on the break. Wah, bahaya banget itu, Pak. Will it be sufficiently imaginative? Bagus, Ter Stegen. And the keeper has denied it. Well, I've got to say, Ngechipnya kurang Derek, dekat he sih ya. was always in control of that situation. Brilliant stuff. Papu Gomez. Partey. Now showing excellent judgment to intercept. Gila direct pass. Direct pass gitu ya dia mainnya sekarang ya. And the pass Oh. could do damage. Chance maybe. Dia ngechip kagak nyampe-nyampe, Pak. Well, they can bring it out now. Kagak bisa-bisa. Dari tadi ngechip Well, bola. what a fantastic save that was. He'll certainly be grabbing the headlines if it stays like this. Racing forward, trying to catch Ih. them out. Looks as though they might make real progress on the Bagus, counter-attack. yuk. Not so. Depay over top langsung. Nggak dapet. Susah banget ya kalau kayak gitu ya. Supporter saya Declan Rice. Declan Well, Rice. shortly we'll hear the final whistle. The home side with the lead. Stuart, what have you made of this? Yeah, just about edging it overall. Kosong It's di been a belakang nih, really kosong. tight game, Kosong belakang itu. Oh, it's developing Hey. nicely for them here. And tremendous goalkeeping.
Well, he just made it so difficult for the striker. His presence alone Buang. just caused him a problem. Buang. Udah. And a goal kick Udah. is the outcome. Clears it away. Gus. Gomez. Ya elah, kenapa ke sono Papu Gomez? Anda jangan nyari masalah deh malam-malam. Ya ampun. On the ball in an attacking position. Bagus. But they've got to do something positive quickly. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. Spot on with that tackle. Agak defensif aja yuk. Yes. And there Menang. it is, the 1-0. final whistle. The home fans are going to be happy with 1-0 this menang. result. Yes, Derek, there wasn't much in it, to be Iya, honest. tadinya Really keren ya. competitive game with chances at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result. Kemenangan in the pertama end. berarti di division rival. Blind. Sama siapa itu? Teles itu ya? Nomor 4 siapa? Dah. Yuk. Berarti harusnya sih dapat duit. Dapat koin harusnya nanti. Ter Stegen man of the match dapat ya 1.981. Offside tuh dikurangin juga. Possession 49%, pass akurasi 80%, man of the match winner. Goal. Corner 15, shot on target 30. Man of the match-nya ini. Alhamdulillah akhirnya. Dari tadi belum menang-menang. Ini masih 148 aja nih. Kagak nambah nih. Iya masih 148 aja loh. Progression current rank. Oke. Kayak gitu ya. Kalau seri diem, kalau kalah turun, kalau menang naik. Gitu. Biasa aja sih tapi. Kayaknya kita bisa cek objektif. No. Di home. Kayaknya objektif ada yang bisa diklaim. Nice. Milestones. Ini dia. Rivals play. Dapat pack Jumbo Premium Gold Pack Untradeable. Ya lumayan banget. Nice, lumayan dapat pemain gold. Buat sekarang lumayan, Pak. Kalau nggak kepake juga nanti complete 2 squad building challenge. SBC ya, harus ngerjain SBC. Milestone ada lagi. Bawah terus. Ini dia, first own. Sukses. Dapat gold pack lagi. Oke, kita buka deh langsung. Langsung buka aja nih. Untradeable. Udah yuk, back langsung ke store, kita buka. Kita unboxing. Store. Gas. Ini great value for finding top rated players. Double size of premium gold pack with extra rare. Kayaknya yang ini dulu ya. Enggak ding. Gold pack dulu kali ya. Gold pack dulu deh kayaknya. Oke, open, buka. Let's go. Iya, sampah dapatnya. Siapa? Kuku. Nggak kepake juga sih, paling saya jadiin ini SBC nanti. Unai, Yununes, ini bisa kepake. Manajer baru, mantap. Ini ada bangku baru juga, sky blue, lumayan. Dah. Pack kedua, jumbo pack. Ini masih ada yang nonton, siapa yang nonton?
24 item, 7 yang rare. Jumbo Premium Gold Pack. Let's go. Sampah lagi, Pak. Jo Cancelo, bukan. Manafa siapa? Wilson Manafa. Golini, Mandanda, Alvarez. Oh, dapat manajer juga nih. Ballardini siapa? Manajer siapa itu? Orange and Yellow. Dapat Itali. Lumayan nih ininya. Manager League. Dah, yuk. Terima semua, masukin. Oh, masih ada. Redeem. Dah, sekarang saya coba ini deh. Lihat. Udah kan? Udah semua. Lihat ini. Stadion structure. Ada yang baru kah? Ini ada yang baru nih kayaknya. Tadi Orange and Yellow. Enggak lah, red sih. Ini nih bangkunya. Tadi ada yang baru. Sky Blue. Ini bagus. Dah, ini aja. Udah sih. Udah itu doang. Sama garis tadi ya, pitch line color. Tadi ada yang gold, kita pakai yang gold aja deh. Nah, ada. Terus stance. Jangan Mumbai CTF sih, berarti Italia aja. Nah, Italia aja tuh bagus tuh. Ini deh boleh. Dah. Oke, sudah biru-biru semua ya. Nih si Gasan lagi main ya. No, kita play lagi Division Rivals. 4 yang nonton. Champions, FIFA Champions, Food Champs. Udah Division Rivals aja. Saya belum kuat main begituan. Oke, ini dia. Oh, kontrak. Gimana action? Player kontrak ya? Oh, gini, di hold. Oh, kontraknya habis, Pak. Harus diperpanjang. Nah, dah ini. Dah. Kontraknya itu 28. Oh, 28 kontraknya. Ini nggak bisa ya, ini bukan Premier League ya. Gue keluar dulu yuk. Oke, siap. Terima kasih banyak. Apa kita mainin jangan Depay ya, mainin si Felix aja ya, Joe Felix. Kenapa back? Langsung match lah, advance. Dah, yuk. Ini kadang suka di PHP nama YouTube loh. Tulisan M4 yang watching tiba-tiba nggak ada.
Ketemu. Oke, pinknya ya biru, hijau. Buta warna antum. Kenapa hijau dibilang biru? Aduh. Agak bosan bermain bola. Buset, siapa itu? Zidane? Enggak Zidane dong itu. Oh, dia ya. Sound-nya loan. Neymarnya permanen. Toni Kroos, Araujo, Ederson Moraes, Trent Alexander-Arnold, loan. Jadon Sancho, si DM-nya saya nggak tahu itu siapa. Welcome everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. Ini I'm saya Derek lagi Ray, ya. your match commentator, and Home lagi alongside ya. providing all the tactical analysis is Sepertinya. Stuart Robson. And what we have coming up for you is foot rivals action. Stuart, your expectations? Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before Ya, kick-off, kenapa and tuh? hopefully we're Nge-lag not tuh. disappointed. Tiba-tiba nge-lag, Pak. Langsung. And Neymar. Oh, what Ya an opportunity. ampun. And splendid goalkeeping. Mau ngeremehin Well, it's a dia. decent attempt, but in the Remeh-remeh. end, not enough. And as you say, good goalkeeping. Iya, emang saya remeh. And he's got the beating of his Alexander opponent. Arnold. Getting across to stop it. But he's gone short with Pendek. it. Neymar. Decided to come Iya, in from the flank. Iya, iya. Alexander Arnold. Intercepting it intelligently. Papu Gomez. Well, it was a close call, but the fans are not happy with that decision. Kok lawan Well, dia we know nge-lag how gitu ya? troublesome he can Tadi be on kagak the nge-lag pitch, deh but what perasaannya. should we expect from him today, Stuart? Well, Derek, he's a great all-round player. but Dia his tadi nggak ability nge-lag to deh. run in behind defenders Kenapa lawan that dia makes nge-lag him ya? such a threat. And when he Network gets saya 1v1 sih against itu. the goalkeeper, he Yang usually merah-merahnya scores. tuh di atas. Failed to keep hold of it. Depay. And in with a real chance. Haaland shooting. And it's come off Depay. the keeper. Oh, he squandered the opportunity. Offside, He see. might be relieved, though, to see that the offside flag is up. Well, the linesman sparing his blushes here, but you Bagus. have to say it was a Dapat shocking Partey. effort. Pada kemana ya? Saya tidak tahu juga. Pada kemana. Guerrero. 0 ternyata yang nonton di YouTube. Well, he's lost it. Ternyata ngebug 4. Haaland. Depay. And he's made headway. Yes. In it goes. The opening goal in this contest. Heavy lame. And back underway. 1-0 it is. Out. Over the touchline for a throw-in. Kebiasaan deh. Nggak FIFA, nggak PES. Berarti emang network saya yang bermasalah. Good pressure to win the ball back Eish. high up the pitch. Pakai selebrasi Kalma, Bang. Kalma tuh kayak gimana, Pak? Mencet Oh, apa? left his Kalma. man behind here. And a chance to level it. Oh, that's a fine Bagus. save. Ter Stegen. Nge-lag Anda jadi penyelamat. The Who can he savior. pick out? Simple Boleh. save, really. Jangan terlalu buru-buru, santai. Oke, main possession. Gomez. Thomas now. Bagus. Depay. Yes. Over the top, Haaland, come on, Haaland, come on. Can he keep his composure? And the keeper had the measure of Aduh, it. tipis banget itu. Making high pressing work for them here. Haaland. Yes. Oh, it's in. A two-goal cushion now. Gua aja nggak And the tahu. lead fully merited. Iya, bertapa. Iya, Haaland. Autentiknya Haaland tuh. Let's go. So 2-0 now. Sudah mendapatkan angin segar saya di sini. Ayo. Lawannya pemainnya bagus soalnya. Chance to do damage. Opportunity to Siu. deliver the cross. Siu pencet apa? Aku nggak tahu pencet apa Siu.
just leaning back a bit and over the bar. Saya tidak tahu pencet apa Siu. Moutinho. A foul, but advantage played. Haaland lari. Bagus, Haaland. Yes. Depay. Fines. Can he find the net? Ya, kenapa Finesnya datar? The keeper. Gue aja nggak tahu. Sama Pak, saya nggak tahu. Ntar saya baca-baca dulu deh. Kalau lagi ada waktu luang. Baca-baca Siu celebration. And give it Selebrasi. away. Habis sujud dan Gomez. lain-lain. Ih, kok gitu? Nge-lag. Halo. Long ball. Neymar. Neymar. Kasih Neymar. 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 Iya, gocek terus. Terus gocek terus. Ah, belagu lu. Dapat lagi dia. Kurang ajar. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. Well, the visitors, as you can see, haven't enjoyed the majority of Offside. possession. But when Lu they kalau have pakai had it, Ronaldo gak they've pakai looked Siu so Bang, pakai. dangerous, particularly Kalau when they press Ronaldo high mah up. autentiknya tinggal Win the pencet ball back silang in aja those udah. areas and then counter-attack quickly. Ntar Siu sendiri. Kalau silang tuh biasanya yang First autentik touch, sama that wasn't easy. ini. Sama orangnya. Kayak Easy Haaland position. tadi. And taking Kalau it Mbappe away. kan ketek. Offside. Giving the ball away. Nggak dapet sih. Jadi nggak offside. This looks promising out wide. Nggak bisa. Oh, lovely incisive pass. Bagus amat itu umpan. And Umpan apa itu? Neymar. Gimana caranya, Mas? Cara umpan kayak gitu. Bagus, De Thomas. Come on. De Thomas. Come on. Can they do something positive on the counter-attack? Depay. Moutinho, yes. Wonderful stuff as they accelerate away from the opposition. Messi apa Bang? Selebrasinya point to the sky kalau nggak salah. Well, back with the action. Rovers controlling this. Nunjuk Perhaps atas could be on. namanya. Kalau di FIFA ya. Kalau nggak salah. And continues his run. Pulls it back. Every goalkeeper would expect to catch that one. Kita dari tadi selamat gara-gara Ter Stegen loh. Ter Stegen dari tadi berapa save, Pak? Ya elah, And passingnya 1 kayak minute of gitu. stoppage time has been added on. Gus, bola kita. Blind, ayo blind. Alex Telles has it. Ya, halftime A whistle. chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. Oke, nih coba lihat dulu ya, coba lihat nih. Setting. Celebration nih. Kalau saya cetak gol lagi. Nih, point to the sky. Windmill blow kiss. Scissors. Dah. Kalma Bang, Kalma kagak ada Pak tadi. Kalma yang kayak gimana emang? Plenty to Kalma. consider based on what we've seen so far as the second Kalma yang half kayak gimana? begins. Waktunya udah habis juga, udah 30 detik doang. Suruh lihat. Bisa Neymar. lihat ya. Buset, gila pro player dia. He's enjoying space. Jaga dia, Des. Capek kan Neymar kan? Capek nggak gocek-gocek gitu ah. Gocek-gocek mulu sih. Cruz, Toni Kroos. It's with Guerrero. Cruz. Guerrero. And back with Kroos. Alamak. Well, a shot from miles out. Really bahaya close, banget just itu. failed to keep his attempt down. Roket. Thomas Partey. Thomas.
De Thomas, come on. Promising possession this. On to Haaland. Well, he didn't miss by an awful lot. Nice try. Gak apa. Ederson Moraes loh kiper dia loh padahal. Haaland 2 gol, tadi satu lagi siapa? A sloppy pass. Thomas. Kalau bang selebrasinya Ronaldo yang membuat satu camnya terdiam. Membuat satu camnya terdiam, siap. And take it away. Aduh, gila nih Neymar nih. Apa itu? Jangan belagu, makanya kocak. Mentang-mentang punya Neymar dipakai gocek mulu Neymar ya. Aduh, maju lagi kipernya. Aduh, Araujo-nya udah ketinggalan padahal. Ayo Thomas Partey dapat, yes. Depay, Haaland. Depay, yes. Shooting. Woi. Enggak pelanggaran itu wasit. Toni Kroos. Son. Heung-min. Toni Kroos. Cantona, oh Cantona. Ya. Hampir aja. Aduh. Guerrero. Overlap mulu dia nih. Guerrero. Toni Kroos. Shooting dia. De Thomas, come on. De Thomas, come on. Woi. Anda cek aja bang, 90.000 orang terdiam kalma. 90.000 dikit amat. Camp Nou mah banyak kali ininya kapasitasnya, ratusan ribu atau jutaan mungkin. Masa 90.000 doang? Lagi sepi bu, lagi pandemi. No, bagus. Ter Stegen. Itu dia yang saya butuhkan, kiper-kiper kayak gini pak. Alexander Arnold, short corner. Jadon Sancho. Sancho di belakang. Son. Sancho. Alexander Arnold. Kenapa itu tadi? Thomas. Yes. Ayo dapat. Yes, bagus. Come on. Dapat. Sabar bang ya. Aduh, bener-bener deh. Tapi udah menang juga sih 3-0. Kasihan. Kenapa finishingnya kayak gitu? Loh. Thomas Partey. Gomez. Depay. Lah, shocking pass really. sono. Ngelek ya? Udahan aja bang, habis ini ya satu game lagi dari sini deh. Masih jam 10 juga pak. And it's Rovers' turn now. Gomez. And possession lost, intercepted. Not giving him a moment's peace. Dor. Yes. Haaland. Come on. Partey. Kenapa kontrol bolanya kayak gitu Partey? Jelek banget. Gomez. On to Haaland. Aku Gomez. Ih, bukan yang di-shoot dari tadi. Moutinho. And in with a real chance. Hat-trick Haaland. Oh, and it goes. Now he has his hat-trick. A special moment for him. Hat-trick Haaland. Let's go.
It's great interplay between the two of them to Makan start the itu move on. Haaland, And ya. then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Anda kalau capek Suhlon udahannya, Mas. Depay. How can they create something? And the Kuat trik. alarm bells are ringing. And a goalkeeper Tidak on top ternyata. of his game. Well, it's great goalkeeping. What a big save that is. Bang bikin konten cari pacar. Udah gitu. Gimana And konten there's the delivery. pacar gimana Pak konsepnya? De Thomas shooting lagi. Dia nggak ada niatan mau nyerah gitu, udah 4-0 kayak gini. Hah? Ayo Des, ayo Des. Kantonanya capek. Kantonnya capek nih. Danger here as he runs at them. Ya, And ya. that is that. The referee Harusnya blows lu, his Bang, whistle for kalau full capek time, udahan and aja. it's a victory for the visitors. Well, Derek, Santai they aja, were the masih better aman, team masih aman. all over the pitch. Emang udah berapa jam sih malah? Coba lihat. Sudah 2 jam. Mau 3 jam ya? Oh iya, mau 3 jam. Nanggung lah 3 jam lah. Beberapa menit lagi. 20 menitan ya. 20 menit lagi. Ya, satu match. Eric Cantona. Dapat berapa ini? Dapat gopek doang. Offside. Possessionnya cuma 39%. Passing akurasi 80%. Shot on target. Corner 5. Gol. Sabar, gue nonton orang dulu. Iya, santai aja bro, santai aja. Kenapa possession dia tinggi? Karena dia ngegocek-gocek mulu dari tadi. Yes. Terima kasih. Karena dia ngegocek-gocek gitu mulu. Jadi possessionnya tinggi. Ada inikah objektif? Oh, ada tuh 3 biji. Season progress dapet apa ini? Season progress. Oh, ginian doang. Ini ya, gold player ya, untradeable ya. I don't know that I make it out alive. If I quit, call you my lover. Ya sudah, biasa aja. Tapi lihat petasannya aja full. Padahal cuma begini doang. Ada 6. Ya. Bisa dipasang sih itu sebenarnya. Pasang lah ya ntar. Foundation, ini dia. Foundation. Dapat XP biasanya. Ayo. Oh, dapat duit 100. Cepet. Dan the basics. Top up kontrak. Apply manager kontrak. Dapat 150 koin, mantap. Ini dapat pack gak sih nanti? Oh, dapat ya? Consumables pack. Consumables doang. Cuma ini doang, 2. Top up manager, take me there. Coba, saya mau tahu apa. Ngapain manager? Oh, ini kontraknya pada habis, Pak. Tuh. Nice, perpanjang.
Ini Alex Telles juga perpanjang. Yes, thank you. Ini bisa di swap nggak? Ada right midfield nggak kita di my club? Oh, ini ada beginian sih. Cuma Young Boys tuh liga apa? Liga Swiss, Young Boys. Oh. Coba ya. Ini ganti deh. De Thomas ganti si Young Boys tadi. Nih, yang ini. Oh, kurang lagi, berkurang Pak chemistry-nya. Jangan dah. Gimana? Reset. Halo, reset. Ya. Back. Astaga. Gimana search? Reset. Search. Dah, tuh. Mana tadi dia si ini? Si De Thomas nih, dia Thomas. Oh, ada Doherty deh. Kita kenapa nggak pakai Doherty aja? Kenapa malah pakai Des? Doherty lah, biar apa? Ininya nyambung. Nih, nah. Biar chemistry-nya enggak juga sih. Malah turun chemistry. Oh, ini tuker. Ah, kan ya, benar. Tuker gitu harus. Oke, habis itu ini udah nggak bisa. Udah ya. Saya harus cari back Premier League sih. Udah nih. Berarti 1 game lagi deh. Yuk. Jam 10:30. Capek banget ya. Win streak. Bang, jagoan Pep apa Zidane? Saya tidak apa sebagai manajer atau sebagai pemain. Kalau pemain saya nggak tahu. Tapi kalau manajer lebih ya sih emang ada yang milih antara Pep sama Zidane, ada yang milih Zidane gitu. Pasti Pep lah. Kalau orang yang benar-benar nonton bola ya. Yang sekarang ya Pep lah jelas kalau manajer ya. Kalau pemain mungkin Zidane. Oke, satu lagi, yuk. Nah gitu dong, pingnya 24 ms. Pingnya 24, mantap nih. Bang, Sir Alex apa Pep? Saya tidak nonton MU di ini Sir Alex soalnya. Saya tidak tahu. Tapi kalau aku kan nggak nonton MU pas Sir Alex Ferguson ini kan ngelatih. Jadi saya bingung. Saya tidak tahu. Ini dia stadion kita. Oh bukan deh. Oh iya deh stadion kita ini. Bukan. Oh bukan. Kita away. Stadion dia nih. Ayolah tadi 26 pingnya. Kenapa sekarang tiba-tiba? Nah ini kalah nih. Kalau lawan kayak gini kalah nih. Well, what a nervy 90 minutes this will be. They just need one more good performance and 3 points. What a game we've got in store for us. Here's how it looks for the Vipers. Bang, beli PS3 berapa? Wah, saya kurang tahu kalau PS3 berapa. PS3 mending langsung PS4 deh kayaknya. Daripada PS3 nggak bisa online.
Mending PS4 And langsung. here's the starting lineup for PS3 udah Rovers. nanggung sekarang. Marc-André ter Stegen Online nggak starts in bisa. goal. Matt Doherty plays with Alex Telles in the wide defensive areas. Alejandro Gomez starts alongside Thomas Partey in the Sekarang center apa of PS4 midfield. tuh lagi And it's two langka-langkanya. strikers up front who will look to Apalagi provide Fat the sama yang Pro kan goal-scoring udah threat. nggak diproduksi lagi. Tapi mahal Pak PS4. Nggak beda jauh deh. PS3 sekarang berapa emang? Isco Ya nambah mungkin 1 juta 2 juta nambah. Nabung dikit lagi getting forward. daripada PS3. Tapi awet 8 tahun He must 5 tahun ke depan gitu. goal here. And what a hammer blow that could be to the hopes of Ya winning 5 tahun ke depan masih promotion ada. Well, that's Masih not bisa what they dimainin. needed. Kalau PS3 It's kan gonna 5 be tahun ke difficult depan to udah get back lenyap into this bener-bener one lenyap now. kayak PS2 Pak. So back in Mungkin action. game-gamenya aja, And the game-game onus is on PS3 Rovers juga to nggak ada erase the yang damage otentik. done by that concession. Apa game-game PS3 yang otentik? Nggak ada. Depay. On attacking possibilities. PS2 kan ada GTA San Andreas, Gomez. In the right place to kan, cut out Vice the City, GTA, terus ada Basara, terus ada apa, Ultraman Fighting Evolution. pass. It might be on Tapi for bisa them. kan di TV kecil, TV tabung nggak bisa. TV-mu ada ini nggak HDMI? Can he open the Harus door ada to a HDMI-nya. potential goal? And the keeper Ini saya was di monitor almost likely bisa to do nggak? his job under no pressure. De Thomas. Depay will be happy to have regained possession. Ayo Teles, dapat Alex Teles. Yes. Alex Mana Telles supportnya? has it. Supportnya Oh, mana? he's lost Aduh. possession. Oh, Doherty itu ya sebelah kanan ya. Kenapa Teles mulu sih yang Can't disebut? miss, surely. And a goal. Cause for TV-mu ada yang tabung bukan? Kalau yang tabung nggak bisa. Emang PS3 The bisa? second goal for them here. Nggak, TV-mu tabung bukan? Kayaknya kalau TV LCD biasa gitu udah bisa deh. Asal ada ya itu port HDMI-nya. And smart defending. PS3 bukannya pakai HDMI juga ya? Kayaknya pakai HDMI juga deh PS3 deh. Possession lost by the Vipers. Haaland. Offside itu ngapain langsung ke Gomez. situ? It's with De Thomas. Hmm, And the perfect position to ya read it. gaya-gaya dia. Iya, Ya deh lu jago. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Spot on with that tackle. Well, that's a well-timed Onside pass. dong, In offside fact, he's ternyata. taken up an offside Iya, position. iya kan Oh, harus that's ada HDMI frustrating. sama It aja just berarti took beli too long to PS4, see the pass. PS3 daripada nanggung PS3. Ya tapi terserah juga sih, sesuai He made it look budget. simple, really. sesuai keinginan juga. And the ball back with the Vipers now. This looks more PS4 than juga decent. sekarang lagi langka. Kan Being yang egged Fat on sama by the yang crowd. Pro-nya kan udah nggak Well, clearly in the mood to diproduksi make it a lagi tuh, double, tinggal yang but slim fine doang. goalkeeping. Well, Nah, he's yang played slim really banyak well today. permintaannya. That was another Jadi decent langka. attempt. Oh, real chance for him. Well, he attacked it so well and made good contact, but he just couldn't keep it down, could he? Moutinho. Now Haaland. Haaland. And back with Memphis. Gila, Going about his defensive business with a minimum of fuss. let's go. Embolo. Bolo. Real chance. Us. Ayo Stegen, semangat. It looks promising. Well, he's given us away. Ya. The high press was on, and that's a fantastic tackle. Ini orang jago loh. And the cross is very much on. Enggak dong, enggak pelanggaran Well, he's dong. lost it. Out, yes. A really committed challenge, and it's gone out for a throw-in. Well, on the cusp of half-time, and not a first half that will live long Gila, in the Bukayo. memory for the visitors. Saka. Stuart, how about your take?
Well, they can certainly play better than this. It's been a disappointing first half display from them. But if they can just play with more urgency and energy in the second half, they can get back into this. They definitely have Alah, the kenapa quality. passingnya kayak gitu? Itulah chemistry ya. Kayaknya chemistry-nya ngaruh dari situ deh. Oyarzabal. Oyarzabal, What's he gonna do Muller, here? Müller. Bukayo, Saka shooting. Just over the bar. Really good effort. Saya tidak ada shoot loh tadi loh. Shot. Tidak ada shot. Thomas. Depay. Bingung kemana itu passing. Tidak ada rekan. Gimana lagi? Bagus. Excellent refereeing. Advantage in operation. And providing width. Haaland. And here's Memphis. Well, the threat was Kok very gitu, Pak? real. Marvellous defending. Haaland. Shooting. Well, Yes. giving it a Astaga, go nggak in a masuk bid loh. to Kirain hold them masuk back itu. into this one. Well, Kok they're knocking at the door terilusi here, gitu but they need konsepnya. to score soon. Ya. The first half here comes to an end. Rare FC lawannya. Saya bujur sangkar FC nama tim saya. Stadionnya bagus loh by the way. Stadion dia. Bagus ya, bendera-bendera gitu. And the second half underway. What we saw in the first 45 was a sumptuous display by Vipers. Are we in for more of the same? Oyarzabal, Isco. Isco. It's with Oyarzabal. Isco. Ya Allah, bapuk banget. It did look on for them, but not to be. Isco. Now Müller. Went in strongly to win the ball. Ih, kok gitu? Could be a chance to break here. Maybe to get bodies Tarik. back. And pull back. Still alive. Well, nothing untoward happened. Gila. Dimain-mainin Doesn't gue. want to lose Coba his lihat cool tuh. here. Wah, sumpah dimain-mainin, Pak. Isco. Mentang-mentang Moutinho kecil ya. And now it's Ini with masa Embolo. Moutinho nggak bisa ngerebut? Daniel Malen. Oh, the threat is there. A Bagus. good piece of tidying up. Yuk. Wah, kasar The sekali referee Anda allowing mainnya. advantage to accrue to them. Haaland. Yo, Moutinho. And Moutinho with it. Pulls it back. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of Ya, that. Thomas Muller. And the Lah, referee kok has goal caught kick? up with him following his indiscretion earlier. Langsung ke depan. Kulusevski. Isco has it. Daniel Malen. Tiba-tiba kencang begitu. Alexander Arnold. Cuts it back. Cutback, iya. Save, but still a chance. Beli Mujair, Bang. Waduh, Mujair berapa harganya? Ribuan dah kayaknya dah. Mendingan buka Apex saya daripada beli Mujair gak jelas. And then the recovery, brilliant from him. Daripada beli Mujair, Keep the ball. mendingan buka Apex. He has time to play it over. Buka Apex masih ada apa rate dapat team of the season, To the keeper here. dapat kartu bagus. Mujair. Getting Ya right on top of their Allah. opponents and winning it back. Iya. Can he put it away? Yes. Moutinho. Ih. Sumpah nge-lag, Pak. Ih, di ini dah dimain-mainin dah Moutinho dah. Saya nggak terima. Position here to protect the ball. Jatuh kan. And the referee blows the whistle. It is a free kick. Oyarzabal. Dimain-mainin gitu loh tuh. Using his Lihat. strength to shield the Pengajar ball. banget. Well, they have it again.
Ah, tuh dimain-mainin gitu loh, kurang ajar kali nih orang. Aduh, mana lah kau, main betul-betul. Alah, Mak Jang. Saya lagi butuh gol banget. Ya Allah. Bagus. Lah, ngapain Ter Stegen? Ngapain ke belakang? Tahu ah. Bang, kenapa Messi nggak terlalu bagus di luar Barca? Kampung lu di mana Bang? Tasik. Kenapa Messi nggak bagus di luar Barca? Karena nggak ada yang supply Messi-nya. Lu bayangin Messi ketemu Mbappe, ketemu Di Maria, yang pemain-pemain bintang semua. Makanya ego kan, ada ego di PSG itu. Kalau di Barca kayak dulu kan masih ada Ronaldinho, Messi masih kecil, disuplai bola mulu. Jadi jadi kan, kebentuk kan. Sama kayak sekarang Ronaldo di MU, bener-bener nggak ada yang supply, nggak ada yang ngasih supply bola. Wah, buset. Lah kok gitu? Iniannya kokerannya. Wah, gila. Nah, nggak kuning loh itu, nggak ada kartu loh itu, wasit gimana dah? Itu udah one by one kok. Kayaknya emang harus main masuk pakai Haaland gitu deh. Haaland, come on. Berarti lu Sunda Bang? Iya, lingkungannya kalau di Tasik Sunda emang. Tapi saya nggak bisa pakai bahasa Sunda. Gimana cara ngegolin? Astaga, dimain-mainin sama dia, lihat lah. Aduh, kelakuannya belagu amat player FIFA ya. Wah, ini sih kayaknya akhlaknya lebih minus player FIFA deh daripada player PES deh. Ini nggak sih? Player PES nggak ada Pak yang tengil ini. Oh, gua kuningan Jabar. Bang, mau main? Enggak, terima kasih. He's got such quick feet, hasn't he? It's a great turn and shot. What a good goal that is. Kartu bagus-bagus ya kan. Saya yang ngelag. Orangnya tengil ya, kayak gini nih ya kan. Aduh. Bener-bener cepet ya. Well, he comes off his line at just the right time. Cepet banget gila. Players waiting in the center. Well, the conditions look pretty good for the counter-attack. Can they keep it going? Gomez. And a tidy challenge. Ya udahlah, kalah lah ya. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Well, since they have the ball, the referee playing advantage here. Udahlah, kasihlah satu lah, orang tengil. And there it is, a goal. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been on the best. Futsal gak pakai posisi ya Bang, kayak sayap kanan striker. Kok kalah Bang ya, gimana? Saya rada ngelek-ngelek. Futsal gak pakai posisi ya Bang, kayak sayap kanan striker. Ada posisinya, kan ada 5. Goalkeeper, anchorman, 2 flanker, sama 1 pivot. Kalau kamu main pakai formasi 1-2-1 diamond, itu biasanya orang kayak gitu main futsal ya, biasanya pakai diamond gitu. 1 anchor di belakang, kebayang nggak? 1 anchorman di belakang biasanya itu yang badannya gede. 2 flanker, biasa yang kayak kalau di bola tuh winger. 1 lagi di depan pivot. Pivot tuh buat apa namanya, buka ruang. Kayak center forward lah kalau di bola.
Match loss. Pakailah posisi. Pakai posisi. Main amburadul. Ada 8.000 koin. Buat apa koinnya? Ya tabung aja dulu. Mau diapain? Nggak ada objektif yang kelar ya? Ya sudah. Ya sudah, saya udahan dulu deh. Mau udahan bang? Iya. Mudah-mudahan. Bentar. Oh ya ampun. Teman saya lagi main nih. Udah kali ya. Udah. Oh bentar. Store. Saya cek harga promo pack. Promo pack ini dia 25.000. 25.000 berarti ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah share, yang sudah subscribe. Nggak nambah ya hari ini ya. Besok usahain nambah. Oke, ya udah. Udah, saya capek banget, Pak. Sumpah, Pak. Capek banget.